In this update, a warning: Iran has more ways to inflict economic pain if war resumes with the US other than in the Strait of Hormuz. President Donald Trump's threatening a Navy blockade of the shipping lane from 2 a.m. tomorrow after talks in Pakistan failed. Iran says military vessels approaching the Strait of Hormuz will be dealt with severely. Reuters Middle East correspondent Alexander Cornwell says UAE and Saudi Arabian oil terminals could be at risk. The Iranians have proven that they have the capability of hitting both of these sites. And there is also the question of Yemen's Houthis and whether they would try and once again close or restrict the Red Sea. Labor hopes to decide next week on whether to support the Indian Free Trade Agreement. The deal relies on opposition support, with coalition party NZ First declining. Leader Chris Hipkins wants to see legal advice to the government before making a call. He says the party's not trying to score political points and has genuine concerns. There are some provisions in the agreement that are new. They're not in previous trade agreements, and we're worried about the implications of some of those. The Prime Minister's talking up the importance of declaring states of emergency after Wairoa's mayor said he worries we're becoming woke. Craig Little didn't join neighbouring councils in making the declaration ahead of Cyclone Vaianu's arrival before it brought heavy wind and rain to parts of the North Island. Chris Luxon says he'll happily wear the woke label with no lives lost. Well, I can tell you a lot happens for it, and I'd sooner be prepared than talking to you about an event that we were underprepared for. Concern from pharmacists over revelations Chemist Warehouse is planning to double its sites in the next decade. Independent Pharmacy Group co-founder John Saywell says corporate chains are squeezing out small local chemists. Bigger and cheaper isn't always better, and in healthcare it's a good idea to keep the business interests separate from the care, and the local owner-operated pharmacists really care for their communities. That's news. In sport, a year on from his career Grand Slam masterpiece, Rory McIlroy has reached golf summit again. The Northern Irishman has claimed his sixth major crown and second Masters green jacket with victory by a stroke at Augusta National. Hayden Paddon has stood on a World Rally Championship podium for the first time in 8 years. The Kiwi drivers finished third in Rally Croatia after a final stage crash ended the efforts of Hyundai teammate and rally leader Terry Neuville. To pick up a podium in that way is a little bit of a bittersweet, but in saying that, more than what we ever expected would even be possible this year. And Paddon will be behind the wheel in the WRC for Rally Japan at the end of May. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Dalo falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. DJ come down and see what Samoa watching sway about. When this stuff I do party with Thomas Samoa. So come on, get ready to see what do you want some more. Who am I see that? I tell Pitsy my baby Sapolo to no fun uikina ura but I do am I tell me oh who am I see that? I tell Pitsy my baby Sapolo to no fun uikina.
Ia, o le alofa le nā o le atua mō tātou i le nei fwoi vai aso po le amatanga o le nei vai aso wa tātou au lia mai. Ia, pei o na iai fwoi nei whatuwhatunga o le nei fwoi vanga o le afiafi. Ia, o le alofa le nā o le atua e lau tele. Io e maua lunga. Ia, e le aise mwhai o na whatu salia lo na anga le lei. Mō tātou mwhai e o na tātou toi au lia mai. Le amatanga o le nei vai aso. Aso sumatolo nei o Aparila wa tātou au lia mai. Ia, i langa le leo le atua i lo soifua le ngata fo i lo so mātou wola wha awa wifi au mga ruenga pe o na iei tātou i le nei fo i aso ngā fua. Fo i la i olvi inga mal whaftai a teia. Ia, i lo nanga le lei mai pia mo i tātou mwhai e o na tātou toi maua. Le nei aso i wha popo le tu soifua le ngata o le mātou wola e ui na ua a whe moe le whainga malanga le to tele le tātou o tenu. Ia, e ala le malanga le maliu ma le oti. Ia o whapena fo ina uwhiti ai nei a inga i whaanoa noanga. Ia ona o e pele i loto manganga o whapena. Ia ona a mia le tua ona o le malanga le maliu. Ia pe ona iei tātou le neva yaso. Po le nei fo i masina. Ia o le tatalo le tātou por kalame. Anga le leidi la tua i ainga umalavo le tātou o tenuu. Ia pe a whapeo whapena ana whea ngai ma whaanoa noanga. Ia ono whaalavelave pe ona iei tātou. Tu mau le whātuatua, ia ma ia ieila na whananga mō o tō uma pe o na iai. Le tua lava o ia na ia au maia, o ia fo ina te toe AVS, ia whamanuina le suafo le li. O whalofa mwhatalofa nei tu asina sina, ma lole se fua manuia ia te utou. Ia o loanga le leifo i le tua, fua il whamalolonga, meise o le malosi mo o tō ina ia. Umi e pea le tō maftanga, ia manai whanau pe o nei ai, ia ale ngata ur fo i leo nei ainga. Ia whatalofa ia wauna tutofi le tua, whapena ona whafonga mai so se atunu, maise, ia so se ngaruenga le tua lo whapena, ia ono tau ngā lulu e puno wa iai, ina ia tele ni nganga, ia ele liu mai me le anga, ma le kero me le e la tu te whaia, ia ai ia whapena ona maua le nganga o salamo, ia ma whaonga ina lo langa male soifua au auna, ia mo le tua malana ngaruenga. Pantalo fatu I pantele ma pantele te mai te isa monike ma no le soifua manuia. Ila ato fo I mata whaio I le aso ma le aso. Ma no le a ngā lulue so se vaenga. Ia pe ona oto ngā lulue ai. Le ngata fo lea pantalo fatu I fionga I epkopo mo lato so swani. Whali tua ia o nai whaifi au tālai. Ia o nai missionaro le tātou tenu o I lato ua si I le lima. E ofo I nātu leola e whapena na auna I le tua. Ia tala ina lono whina ngalo. Ia ina ia. Iai pia le anga le leo le tua ia I lato. So se atu nuu ma so se nuu. Ia o loo tau ngā rurue ai pui pui mana vea I le ngango le tua mo o tau. Ia ma ia maua pia le loto tele. Ia ai le ngata fo I lea. Ia whapena ona whau penga ina le tua. O tau mafu whaua meiso tau whina ngalo. Ia wale tua malona malo ina ia telefoni nganga e whapena ia ona maua ia more ngaruenga le tua I le aso mle aso. Ia le ngata foliona I tātu ainga o whapena ona whai malanga mai e tā whawhau. Ma ngai o lo sau e ke sau ki ka whau. Se I foilea e ke sau ki relax mai au whiau mau ngaruenga. Ia mai se iu whaalave whaale ainga pe ona tātu ia ia. Ia wana mea ngere Samo ke le lope ko fingi Samo e whaingaruenga, aru ka whau, spent le whaafe, pe li mafia aru ka whau, kere lope kofia. Ai pawa mero kei, lorko kero ka kou Samoa, e usu le kai au le manu ulu, ia fia moi le pōre ngaruenga, ai pawa me ke wherua e ke aru leoki, ke aru leoki, ia aru ngā ke aru whapuiponga, ia aru ngā ke aru I le sauwhai, ia o nai whaalave whale ainga pe o ne iei tātou, le ai foi lani vainga whapena. Ele foi un kako kua, mea ngā ka ke fiu I kau wha pālangi lo kau langa fo I lele o ka whaial mea le whail pālangi. O le whaingaruenga, sefe, alu e ka whau, alu e holiday. Kako vai le pālangi au ka whawhau ke vau kunga le wha saentena I rungol pizza. Ar ka whau alu mea le pālangi e whai. Saulo ia ka kou lau samunta. Ia, ngali. E ai laisa e ai tausi le masinga ako
ka uma lo sa nga ka ilu Afrika la e maua le lu Afrika la avidoki maua le lu Afrika la fer sa fai maua le lu Afrika la fer sa fanga ia ai le maua se lu Afrika e alu ai enjoy le olanga malu te fao no winga ta ua te le maua le avanoa ma te mi te alu i ki we wax io ke alu i ke ka fao relax lo ma fau ia mai fe au nga luenga pe ona ye tatou i le nei foi soi fanga ma le nei olanga o le sikanga ka e mai ia le ia lu ka fao nga le fainga luenga kausi le ainga fai fa le vilafi ia ai ka kova ai ngai lai mo le kangaka e fai malu ka fao fie ia e se foi alonga ia life e se foi alonga ia olanga e mana ia e le simbianga ringa fao sofia o keru ke fainga luenga o ngala ile mele keru fo e keru ke fao al mela le kelenga e misi mala ngaruenga ia o le a ko wi kula fainga luenga o ngala ke fainga luenga le ke mafofaro manga vidi masiva ngana e isa nga kupeloki nga ke ia le wa le fia lu ke fainga luenga o nga waru ke le lo mantarini le kula nga le o suenga o sa nga ai ngalo ia o nga mau se te mi te alu te fa io benga waka fia liu pa langi aso io ka fia lu ka ke ka fa lu surono minuto chalano Hey yo, male fiu e fa fatu, oh nei matale fiu e va ai auele alofa, uatau asole masiasi, uau le fiu fa amatalao, talule alofa ua ato apele ane ngalo italau fa aso. They say en pola si Himalaya, ole malo si yo lobo manao a mi vidili, fa amanu au lugar kuau. Deiu atule petuau, matau sangi manu ole pameau, deili aina upupe atava Nai fa fi fianga mo tatou le nei foi vanga la fi male tautua le radio Samos Flima vitolu amo ya wa tele titi le afaleono ya male tatou por kala me pe oni ele nei vanga la fi se ka ko weva ka ko traffic po a malingo ka ko traffic ni a fi ya ka ko weva foi le musika su fi filoyo le nei foi ya songo fua Lalai afa pena te lungo la wala solo nga le leifeo inga le tatou tinu ile mana vai o fe au mga wenga ile amatanga le nei vai yaso
pisi masani lungo o motorways pe va pe ke lungo o motorway pisi masani pe ona ye tatou ona winga fai le mulu sa ia le foa ma ve ona pongi sa tatou le nei fui vai taimi ona o le swing o le tau ia pe ona ye tatou ia ma tulanga pe ona o tilo tolo vaenga le o le off ramle I Matt Wellington ia pe fa pe te ofoti nai Silver Park ma ngai ko ilunga ngai GI ma Ben Rose fai si pisor vaenga nai la o mai ta watu se e mai le tulia sifo ia o le si vaenga le fai si por lokolo ofa tule I te ngai atu oni hanga ia o le si le na vaenga o le fai me si vaenga o le pisi ia matulanga pe ona iai an feo inga le tatu tenu Panga solo le tatou por kalame ma le vainga I lungo le tatou o wana pe fa pe nawa e manava le nei fiafi. Sau ia I matou nei manu kau feo lolo anga ia tu I manreua pisi lo anga ia kuita kanini a mese ia papakura. Vaanga na o le fai lo mai o le pisi mo tatou I le fiafi le nei. Anga ia kui manu kau le ngata fo lea o tahuhu papatoe. Ia o lisi nana I vaenga lo solo nga le leifo inga le tātou tunu pe o na iai I le nei fo ia fiafi. Ia o tūlanga na pe o na I le tātou reporti lo solo nga le lei le se wha lave reporti mai mo tātou le nei fiafi. Aena o le fautuanga mo tātou I le moli o le sawa sawa. Ia ma le whaonga ina o lau telefoni o le telefoni. Se lau lima sifuru lau sana pe whaonga lau telefoni. Ia tutusa ma le leifai o lau fuspau. Ia matulanga pe ona ye tatou o le sanga le mua lunga le awala vaenga na pito silina ave ye lo fa momua awa fo I te tau sisi lo sa pola so pe o le pola so froile pola stona e wo le manga kua o le mako rauna paule I manreua mangkua la inga ye lo lef e lua lenga lua lenga le temile nei o le lenga tialu le tuanga vale ai alu la le na I fafo o le vaenga na talu le tuanga vale ia o le lenga le tolu talu lo tu tamatau ia e ke le ala ngo va ia la ave ta vale vaenga le na o fa ngai la tu le lenga le fafo o ai le tu tamatau ia ai le ia la fa ngo lenga nga anga vale e ke alu lo anga vale tamatau e talu lo tamatau ia o le meno vai le polena o mai foi alau ki pasika o peia o la ko yo ngale awala o mai a kamanga ku pasika I lua le mo le awala ka ofile ko ka vale ia ai se nga solo ngira ki pasika maka peia ova ku maletos fulu ia ala tilo tamiti ni ka making e makwale ai angilu manga ila kilo ia la ko mesa fai le la ke fa ka di se ko sa fo ia le sunga le malo ia tu manu va langa e tele na fele matala noanga vaenga I lau ki pasika. Eo. Ya, le winga la le tala. Ave lau fa mo mo lau saunga le mu. O ala vas kaile lau ki pasika e fai. Awa kia manga ia. Nanga o lau liinga. Ya, le lopo I ni so fa upenga ina tatu tele ilo. Ya, e tau tele le ave o le saunga le fa mo mo lau saunga le mu. Ya mai se yo so ainga pe fa penete avea ia so ainga tavale ya e fa pe ke wa la vea ngelo wanga vale se kama kikia ya ana mera fa ya ku ya wo kele la mo vale lungo la wala ya fa le muna la usa ya mana tua lo sa ngale mu pe ona ngani to li tanto por clame ya ile aso male aso pe ona ye tanto o le reporti la na mo lungo le tanto wala ne vanga la fiafi fa le mulo sa awor fa ngaina lo telefoni lungo la wala va ile mo li ya ma vai le tanto T1 T2 ma T3 ya ina ya awa ni maua sa usala mai ya kako leo ya wako ifo nga kupe o le kau kokongi ya kako pilo lia tunu ya pe ona yai reporti la na mo tatou le nei vanga la fiafi male tau tu le radio Samos Free mai vitolo amo ile nei fo vanga la fiafi mana tu fa le mo lo sa ya mana tu lo sa ngale mu I so se vaenga patalo fa tatou por kalame Cecilia tunga mala pa anga basani lo tatou por kalame le lua ya li Luisa fui mono ayu Seu so ya mareko ya male mana mea ia nesa akiong le mafuta mai Wellingtone alofa tu mo o tau fa tel fa ta simai Phoenix Alex ifo manuia Phoenix malo fa tel fa ta simai ile nei fo vanga la fiafi
Ela na mai va vivianga mo tanto le nei foi vanga la fina walus forbidu tele to turn tale le fitu. Fantalo fantu se uso ya leva Paulo Pauli yelu a unga po malo se fu Maria Brada. Amelia Michaele se fu Maria Raito Sifa talo fa Raito. Le mafuta mai point inling ile nei fu vanga la FIFA telefata semai ile tanto por club ile ngata fu le ya ona ye tanto wo nei paanga pe ona yai. Pira Neliko le ngata fo ilea Cecilia Twinga Mala talo fa upo. Ya ye lo eli mak yo o le lo po ka o po la po. Po vejeme o ye ile ka po yo. Alo fatu so fa tele fata simaili ne fo vanga na fiafi ya malitanto por kalambe pe ona yele tautua ale Radio Samoa se fululima iva tolu amo. Tale tula fitu ya ole temi masani o te fasalawino tatu tala mai Samoa ile nei fo vanga ole afiafi. 5 is a number you can count on. That's 10 shoulders to hoist each other up. That's hundreds of miles traveled together. That's thousands of memories made for life. Join a team you can count on. Search Navy, Army, or Air Force careers. Ole Accounting 2000 Limited, e whailai au la fonga businessi. Maisi la fonga ili mai ai o le tausanga whale tupe, I tausanga uma. Ole au wala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo I mai a te oi. E fsoswani fo ili Accounting 2000 Limited ia te oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. E fsoswani fo ia te oi, e maua la fonga toe fo I mai. Whawhaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, ile telefoni o lua lua, Fafi Tuiva, Limatasi Tasifa. Olua, Fafi Tuiva, Limatasi Tasifa. Ua mawhaina I ona whaatau wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga tawha ilangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo I ona lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti mavaruatu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I ona e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aisau top up ale Digicel. Pe lafo I fo isau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mavaruatu. Morisi whamtalanga vla aule olua tasi li maono tolu tolu fafa. Olua tasi li maono tolu tolu fafa. Radio Samoa. Taslima iva tolu. Ama. Fanga solo tanto musika le nei foi vanga la fianfi ina watas full fitu minute le tona tano le tuna fitu. Fatano famo ole na wa mingoi ko le mkuka malo al mingoi iyo. Ngai manga yalo mingoi le me e ma ongan mangava o ke mingoi se me ke o fale ko ngelo maka. Ile siva gogo. Ya renga siva koko. Ole mai lava lena ole au talavo. Fai mai lava la to e mana o ile show. Saulo ala ia e matu ai so. Siva mai ile manaia. Alo io fai va o mali e mai le musica. Si o tino e vai e se le mataina. Io tanno no mea uale olelea. Auele au laiti so mai ile tuisi. Milo lo tino masi ove pe si. Alui lalo e alui luga e alui lalo peise matavili. Feliuliu ai solo peise alu ole maligi. Siva mai ile manaia. Alo io fai va o mali e mai le musica. Si o tino e vai e se le mataina. Io tanno no mea uale olelea. Se lo fomi, pe si vale uosi, e
E la ala a fa sipa sipa solo pei e fai ma oli oli. Usi maula o paga e fa a fesaga i fogi fogi. Oia ole au kuoli. Wa pei oni te moni. Se mai loa i lau siva Samoa. Oli oli fa atau salamaya mai sau sau noa. I lau taga ono mea lau sei fai malau i toa. Lau mata ata ata ua toa toa. Siva siva mai siva ile manaya. Allo io fai va umali e mai le musica. Si eu tino eva vai e se le mataina. Io tango no mea uale ole lea. Io tango no mea uale ole lea.
Hello, boss. Hello, Fausto. Morning, boss. Morning, boss. Morning. Morning, boss. Chief. Hey, g'day, boss. Wat vind jij zo? Morning, doctor. Picking my up make it cold this morning, eh? How's your morning? Check you zo. Hallo, para. Hola, boss. Hello, Fausto. Hello, man. How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? Okay? I'ma taste it till sanga on the tattoo I've only. Talo si on ngaluenga, ma se si ne ilove. Fai malfa te ngalue malfa auto. Talo no fa si mai manuia I me uma. I fight when my passing it to my mata. Ava I to boss if you money me your mata. I want if I mango kolokila no le time sa ope over my laute I le bali lo mana o. Tikile usope ane I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi. Ie eli mafoa ila ulani si. Ma o tu fa samo ale o ingilisi. Let's go. Tato fai fa mano lo si. Chopili ne ya so. Awal fa ai ito Sofia. Ye mo ile ne ngalo na sana vi inga. Tato fai fa mano lo si. Chopili ne ya so. Awal fa ai ito Sofia. Mano va fifia. Boy. Awali fusia ile masola falo. Ole malo si ele se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awa. Tu si pasi sa ile lang luenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Sa ili pole so singa luenga. Ele ole tu si pasia ole tang tu fa mauni. Tatele to pole ni ta tu si pasi. Tu sa penu tili ta fa palani. Ata fa mauni atu ili tu nuti me fe au masani. Ete ea tu etangi. E umane o yeser tu masati ni le ami. Emanu ye no ne to emanu ye le langi. Wo tato fai fa mano lo si. To bile ne ya so. Awal fa ai ito Sofia. O ile ne ngalo sana vi inga. Tato fai fa mano lo si. To bile ne ya so. I want fa I need to Sofia. Mano fifia. Yo, la mai ano. I fight with you olo tongi. Sele long alone mal fa maoni. Fa te ala tula on fa leo fuanga ma bana tu samoi la fa somo se fa moli. Fa lo si ma sani male oli. Toi tu foi mana vai so ili loli. I say yo foi la ile aso tongi. Fa tata fa ma au fa ya la mai foi samsongi. I want to ai ina de se oli. E se tu se aku ai fa ali mai pa umoli. Mawalola unga luenga ko anga I kakalo. Loko mawalalo awa I ke chiki ai fa alo. Ko anga I fasili ma vavela wao. Awa ke popole fua o I se mea. Au fa inga luenga lai le vale. O lai loa mai o le ngai ke pase e unga. E se le su enga lo pasinge au lele I molo pi. Lele fa yellow text. Ai le I maua upepa. Ai usu mai e relax waka kau. Unga pase me malo I lo pe. Sau back ship. Awa te ta fau. Vai oi I tuli lele usu mai taiau. Back ship. Awa te ta fau. Vai oi I tuli lele usu mai taiau. Mai akile ni askali. E kau I skivi o I farangi. Musika se kamali. Ile se I fefiloi. Kame kisa si u o kilang. E tatou. Tau fai fa mano.
Famalolosi, Tobilea so. Awal fa'u, Aito Safia. Moile Ningalung Sonaringa. Tau fai tato. Tau fai famalo. Famalolosi, Tobilea so. Awal fa'u, Aito Safia. Mana fifia. Aita o seisi. Ia ono sa iteisi. O alo lelo tama wala lo. Amalu fale malu fofo. Au fainga wenga fea lo fani. Mata utile nakamupani. E amu ile na pule sili. Ele so ona fire seisi. Se amu ile na pule sili. Ele tai fica seisi. Ela nasi foga matango fio so so ya vani tolo manisi no na fatunga pe ona ye fole ni vangola fiafi. Fa minuto da tano il fitu tatu tala mai samo. Lewa tātonu le tūla fitu le nei foi vanga la fiafi mana ia tātou whaafifianga su fifiloi whaatano whātua mlia Mikaele nika tupai malo le soifu manuia whaafteile whaatasi mai ia ili tātou porkalame le ngata foi leo le tautua al Radio Samoa Sflima Iva Tolu Amo Talama Samoa.
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo no tātou o sinuu, le nei vai o se fo o tātou mafuta foi, ngā duenga o le whiau tau longo o tala mai Samoa. Wa iei nei te whina ngalo le fionga le wha amsino mai New Zealand o Reese Harrison. E tu ina atu ni fola sanga wha le tū la fono po submissions a lo ia o lo ao fia. I le sue eino le tālo sanga le whaipule o whalea li tasi. E whai ai se i longa ma se wha ai unga. Pe wha au wau na sue le tālo sanga au tua le whaipule le fionga to e lupe mau i au tele pou muri nuku o le semo. Le tasi o mau po o crown o le na tālo sanga. O lo oatangi ai se tua inga i le wha ai tū au. O le fionga le wha amsino sili. I le tau aveino sue enga le tangi tau palota le i tu malo wha palota. Whalia le fionga le wha amsino i a Justice Harrison. E mātu ia maonga onga tere le tua inga. Mai ala ngā te tau wai. O na sue ina mua a o le i tangofia i se tūlanga awa o te tele. Po le substantial hearing. Le talo sanga au tū lea ua wha tūlanga. E wha ngā soro le masino iuni. I le whaino ai le wha amasino le a wivi o tāpenanga lo ia o tau anumanga amata. E tangofia mua nisi o vaenga o le a wha o ngā iwheso o ta inga. Wha teknolosi lunga o upenga ta wha ilangi. O le ale a waide lo ia siri le malo malo na ofisa. I suenga o le talo sanga le whaipule o whale ali li tasi. O na wasila le wha amasinonga. E iei a fianga o le lo ia sili o na sa ave o ia o se tasi o lo ia. Sa fina wina morianga na tua iai le whaipule. I le tangi tau palota lea ua mai o na sue, ma whaia iai le wha ai unga. O le a ave aise lo ia mai fafo wha pelta maita i lo ia sa ave ma lo ia sili, le fionga ia sua Helen Wower Glamp, ma woa le wha amsinonga la te mori mawina tau aru mga uma, ma tu ina tu ni tu alalo, ma wha tuanga wha le tu la fono. O le fionga ia afa masanga taimari e tane mata tu mua, wa luas furuono tau sanga au na matau tua i le malo Samoa, i le mtanga luenga o wha ato anga mawhai ngā whaiva. O ia le urua i ta iwa whidiwhidia e se e atu, e tau ave le tūlanga le ofisa siri o le pūlenga o le mtanga luenga tele a le malo Samoa, i le tua nai o tau sanga na tau ave ai lea tūlanga māwalunga, e le tū pāo li. O le asfareile o mawai na wha ilo ai le te itai o le malo le fionga i le pālemia, sunga la udi le mali e toa le ua te apolata i wafosi lea whidiwhilinga, wa wha mautu se fina ngalo a utasi o le kāpeneta. O le fionga ia afa masanga tai mali e tane matatu mua o lo ia umia, wha ai longa ti geri ma wha ai longa ti piloma, i to mai o ngā luenga tau wha atoanga, lea sa wha manu e ina ia o onga i le Universite o le Pasifika i Saute. O sui tūlanga o ia se tamali ina tau veina le tūlanga ofisa siri o lea mta ngā luenga, le fionga ia Dr. Seu Tawati, o se tamali ina whaururu ia ini tau sanga ua tuanai se tasi o nanga tāua le malo, le no fuanga lea tū te tonu, mō suenga whaasai nisi. O le whaonga ina se tūlanga aloa ia, mo le ao au ina o whanau o Samoa o le tusi whaatonu upu, o le tātunga ngana Samoa po le lomi whiwhiloi o le ngana Samoa. O whaamautu nei se whaai unga le kāpeneta, ma ua talia ai ma le whaautuanga e whaonga le tātunga ngana, whapelenga ngana peretania le au ina o whanau i te tonu a onga. Mo le si le fia o tausanga i tele ua tuana i sāli lifa o ngā le malo i malifa, i le wha malo si o le tau te tala o whanau i teimio a onga, i le ngana peretania. A o whanau wo o le tūlanga ia onga mauro lunga e whaasao na whaasa moa i te tonu o potu a onga, ai whaanga le ngana peretania. O whaalia le pāle mia le whono matusi tala le whaai unga le nama i aso ua tuanai. O se tūlanga e matua tā ua tele, le whaonga o ngana e lua i le teimio a onga, ai ia whaasiri le ngana Samoa o le tātou whaasino manga. Wa tofu uma min star kāpeneta ma le lomi whiwhiloi po le tusi whaatonu upo le ngana Samoa, e peo na whailo ai le upenga ta whailangi o awala o visota i ngana malo. Sa tau au atu ia tusi, mo le kāpeneta le tamaitai ofisa siri ua whiwhilia nei e tau ave, le pūleo le mtanga luenga o a onga manga nuu, whapea nisi o ofisa sini o le mtanga luenga. O le tausanga le te nei na whaalau i loa alua i aile mai atu whaatasia, o le tusi whaatonu upo le ngana Samoa, leo le a whaalau i loa i New Zealand i le masina nei o Aperila. I le luas fulu tausanga o whaatali nisi o suli, o le suafa mata o le fio anga o vai moso,
I lātou o alala mau ia tunu I whafo I le aso e ina aile ngase a malo lo lātou ainga. Ele whaamsinonga leo whanua masuafa. E whaatūlanga ane le aso e tango fia I le masino November le tausanga lua o lua tasi. Wa whea ngaire le langi maa fianga le whaama I COVID-19 furumale iwa. Ma whainga tā ai whea inga ona ua loka tua o yo tunu e au fia I ma Samoa. Ma ua leto e whaatangaina o nā whea ini malanga ma lele. E whaalua le tālo sanga suri le suafa mata o alala I whafo. Mo se awa noa e tolo poai. Ona ua loka tua oi. Peita ina te ena male taria le Palestine. O le whaamasinonga whanua masuafa na tau veina le tūlanga le tausanga lua o lua tasi. Ma sa whaaua wai ona sue le mata upu. Ai na o se tasi o suri na whai masuio I lātou I whafo sa au wai. Sa mafu wai ona ave le tālo sanga ia suri le whaamasinonga māwalunga. Ia whaia se ilo ilonga wha le tūla whono. I lea fia o lātou wai a te tau whaasuli. Ona ua le a wai e mafua ia fianga mai le wha mai koviti. Peita ina whaaulo le whaamsinonga o whanua masuafa se tālo sanga. E tau fia I le whai o lea ilo ilonga po se strike out motion. I le whinaunga. E whaapena so solo lea whaamsinonga ia inga mata iala le whaamsinonga e sue nai. Ni mata upu pe a lea vanoni tu a wai o se whaamsinonga. Peita iwa mai ona sue lea tālo sanga ma au mai ai le whaai unga. A le fionga le whaamsino siri le fionga sa tiu si mativa perese. Ma ua fesiringi ai le Palestine o whaamsinonga o whanua masuafa. I le leai leo sana sila le umi o tausanga. O taatia le nei mata upu ma le tūlanga na tau fi ai malanga inga whaavao malo. Ona o le wha mai COVID-19 furu ma le iwa. Ua whai ai le whaai unga le whaamsino siri. E te ena le whina unga e tau fi le sue ina o le tālo sanga mo se ilo ilonga. Po se judiciary review. Ai whaatonu le tu ina atu o lea tālo sanga. A se vaenga o suri le suafa mata o vai moso. E whaatūlanga se aso e tango fi ai. O tau urumanga le whaamsinonga māwalunga le asonga fua le nei vai so fau. O le atu ina atu ai le tālo sanga mo se ilo ilonga wha le tū la fono. E whaatūlanga se aso e sue ai. E to lima tu stala mai lo tātu watunu o nisi o lo ngāru rua I whale televise ma le tio le malo ma le vaenga tū maonti. E a wai se a wa onga wha masani le whaatinonga o se tasi o nanga wha asaralau. O le whaatala noina leo tai o le malo mai o lo tolo toi. I au nanga mo ngā ruenga o le ati na e manui o tangata o se atunu ubo le press club. Stasi leo avanoa wa au mai le porkalame fisoswani o le malo Australia. Mo le whaale leo ngā ruenga whaatu stala ma whaasara lau I atunu o le Pasifika. I le wha moe sanga tapu e atiri le tomai I le whaatinonga o le atautua. O I lātou o whiriwhiria mo lea o onga wha masani o matau eina I sa ako le TV iwa ma le leitio le lua api, leota Mark Membry o le ofisa so upu, ma wha asara launga le malo le newspaper o le Savali, Yumi tala ave e pati, o ia lo whaia onga le tomai whaatu stala ma wha asara lau, I le Universitea o Samoa, Joachim Smith o le TV tasi mulinuu, ma se Yuli Francis Vainalepa o le NUS TV po le televise, a le Universitea o Samoa. E amata lea o onga wha masani I ofisa le malo Australia Canberra, ai whai watu I Brisbane. O le vavea o le songa fua le nei vāiaso na te ua ai e ia tu stala lo tātu o tino. I le tālonga mua na whero e eila ulaka pisa furu lima ta mai tai o le atunu ule penina Pasifika Samoa. Ma le ulaka pio le penina Pasifika Tonga. Lea sa whanga solo le malai o le teu whaiva I Tonga I les whareile na tenei. Wa manu malo ai le aua Samoa, sfuru iwa ai le sefuru le ulaka pia ta mai tai Tonga. Stasi le o tau mawhainga iuni le kapi le Pasifika, si tia le tūlanga le leio le kapi mo ta mai tai. E peo na lango malo si iai le porokalame le malo Australia o le Pacific o Sports. Tala amantai o le nei vai o sa fau, so I Lewa tula mai le tātou temi le wati le nei foi vanga o le fiafi. Ia, ma le tau alunga ina o tātou tala mai Samoa. Au ke whaalunga kupe se varunga popor me le paku mai kua. Ia, o le atu e maua se sion na whapoponga o tātou tala na mai Samoa le nei vaiaso I le tau valu le aso a tai au. Ia, ma le tātou porkala me pei o na masania I le tautua. A le tau whautanga vaia tipi o tanga vaia. Ia, ma le tu whatasio o tātou tala. A wale whaafonga le tātua tinu I le nei fo I vaiaso. Whangasolo le tātua proklame se tātua wase siatu. Ia, wana wa fo I se va inga le tātua reporti o le talo le tau.
i le amatanga o le neva yaso. Tano tamo tātou la matanga o le neva yaso e mua na whaaftaia le alofa malanga le leo le atua le whai ungo le neva yaso na sei mawai atu nei. Ia, o lea sa tā ua ia lea wha le tamaitai ke le iloa lea wha po se kama po se kengi. Ke iloa anga wha pia se kengi o mai. Ia vai anu. Ia ai whawhetai le atua. E mo ianga kau ia ianga i ave o le la o i o le kaunga kau a fia i tātou le whai ungo le vai aso. I le mālosi o timunga i nisi utaimi ia ma le tō whaatau tau mai o Savili. Ai le kai mingo o vai i le sko ngai bola. Ia o whaataila na i le atua. I le anga le lei mai pe ia te tātou e ui ona ua whaina nisi o nuu tūtua o i o New Zealand nei. Ia po pito nuu mawala lalo i le mālosi o ave o le matangi. Ia whaaftaia le alofa malanga lei o le atua. O lo solonga le lei le tana le tau mo tātou pei o na tātou tāli talia. Ia le matangi le whai ungo le vaiaso. Ui lea, palasi mai le malulu mo tātou le sos fufitu te kirilo na malulu. Lua se fudu maletasi lo na mafanfana. Tolu ne te munga mo tātou le tau na le lafa ngā solo mai la wauli le ngata whailo Savili. Ia pei o na afia inisio vaenga. Aso ata e os fudu malavalu te kirilo na malulu so maletasi lo na mafanfana. O le avai e fo le palasi o te munga mo tātou inisio vaenga le ngata whailo Savili ma le tofa tau tau peo na ieli tano tau mo tātou i le nei fui vaiaso. Whanga sono tu le aso lulu se vainga fui na tano tau mo tātou i le lua se furu ma le tolu na mafan whana palasi mailo na malu mo tātou i le se furu ma le valu i le aso lulu. Sa uni sa whainga malanga mo le tātou tinu o sa moor whai ungar vaiaso sa tele tātou whainga malanga sa tau fia le ngata ia i le domestic ia whapena foi ia le international ia ono tūlanga pio ne i le tano tau whai ungar vaiaso. Sa moor le wha ailo mai mo tātou i le newa ngala fiafi pe whapena sa uni sa whainga malanga ia mo le nei foi aso lo whapena ona langi lei nisio taimi a e tele lava foi na palasi timunga i nisio taimi. Whapena ona palasi mailo na vela mo tātou luas frumaliva tikiri. Tu mau pia pata inga mo le tātou te nuu i le manosio timunga le ngata foi lol Savili ia afia i le telo taimi. Sa vaingala na talo tau mo le tātou te nuu Samoa tu maulu na mawhanwhana polo na vevela i le lua se frumaliva tikiri lua sumarwhano na mawalalo ia ma timunga tofa tau nisio taimi ia e tele lava foi ina langi lei nisio vaenga. Ngatai whale mo le tātou tinu au kilani sifut fitu i tās furu li tai ansua ngatai whale ia ona toe pe atu lea i le tolu minute te sifuru li poa na nei. Ngatai whale one hanga le whailo mai se furma le lua minute taili tu lai valu li tai ansua ngatai whale afa tonu li valu poa na nei o le atu e mou mani atu le ngatai whale mo one hanga. O manto nei manu kau het le whailo mai valu minute te sifurma le lua le poa na po na sua le ngatai whale mau mari atu lua suma tolu minute te sifurma le lua ile awuli analila o le no fuanga o muru i pinti le whailo mai ia iwa i le taeao na sua mai ngata i whale lus fulu minute te aleiva le poa na nei o le atu e mau mari atu le ngata i whale mo muru i ngata i whale ngata whoro kale no whainga whaiva mai le so se ia pa ia a taeao a so lulu se ia pa ia le a so luo le mea so asau langi leile ngata i whale ia por kale no whainga whaiva mo tātou ia pi o ne le reporti ma le talo le tau Report male ofisa wa aitau yo kilani whanga solo ia fufuanga mole amatanga ole nei fui vaiaso. Tala na tau mo tātou le amatanga nei vaiaso. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua foi e tau fitau muli le atunu. E le toe au whangaina le la au ua uma o na tātulanga. O tangata e ngā lulua i le uluwhanua e masani o nausu li tae au,
Ia, po se isi taimi fo i o le aso. E masani ona wha moe moe, e tori se mua. Ia, po se niu fo i e inua i ma tau ma whai. A o ia iuta ili tonga vao. Ia, awa fo i se whaasiri ngā malosi. E masani la, e whaila na au whanga i le whau. Ia, po se fua. Ia, po se fue foi. Ia, po lona lava foi ie. O isi taimi e le mana o mia ai le au whanga, awai ai ni ua uma o na tātūlanga isi au ngā tūpulanga o le ainga ua mua atu. Ma ua whaingo fie o na e ina le niu lea. O i la e maua ai le ala ngā upu lea. A e tau atu loa i se niu ua uma o na tātūlanga. Ia, o lono winga, e le toi mana o mia se whau. Ia, po se au whanga e tā ofi ai o au te tonu. Ai ole nā lava, na ole whaingo fie ua na o lo savalivali a ilunga e tori lau mua. O upu e whaawinga i se mea ua maea o na whaatulanga ma ele toi whesilingia pe whai iai se isi whaafinaunga. A whai o se whaatau o whale upolu, ia o na whaapele o upu o le tuua. Ia, le tātou whale upolu. Manatu lava i nei tai au, tātou te le toe whematiai. Au mai sau tau fina ngalo, ai u te talitonu, lo tātou lava vāna no fuai, e le toi au whangaina o le la au wa uma o na tātou langa. O le winga o upu o le tuua, ua uma o na māio io, o ia lava e te tau o na launga, i le tau whaia fo i se whaafinaunga i se isi o i lātou o le lātou whale upolu e fia launga. Ia, vanga nā ua fina ngalo ia e lafo iai le launga. E le toi au whangaina le la au ua uma o na tātou langa. Manuia lau whaasonga le nei asu. Ewa mai pēr i te radio kasi lima i wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo o he. Sola le zama, ua malu i le vate.
atea Tofina ule au anae Ole tangalo safune Sasumua ingawe Uatimu wavea uapopo Ushea faleu Mafalero Ualangi valea Uasola letama Uamalu ileva tea tea Ole Accounting 2000 Limited e whailai au la fonga businessi. Maisi la fonga ili mai ai o le tausanga whaale tupe, i tausanga uma. Ole au wala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo i mai a te oi. E fsoswani fo ili Accounting 2000 Limited i a te oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. E fsoswani fo i a te oi, e maua la fonga toe fo i mai. Whawhaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, i le telefoni o lua lua, Fafi tuiva lima tasi fa. O lua fafi tuiva lima tasi fa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Fatalo fal tanto por kalame se uso ya weta siusta le mafuta mai dungo le tanto YouTube channel talo fauso. Fatale fata si mai manatu sa manuia fa un deva yaso i fea ngaruenga. Ya, malo foi le on sai ngaruenga pe ona masani ai. Los football 2 minutos lo tele tula fitu. Ya, male te tua le radio Samos Flima i vatolu amo. Tanto musika mo manava ngaruenga. Amo tu sia, hoy se
E ala na nai fa fianga mo tātou le ne pe ia wo se le kai mo o me ko le pese o le mang ia la fia fil ka fa o me ko lo ka mai ke ia le wo fia va ve mo le siri kai kai se e ko winga li yanga ngai le lo tu la mali tātou te mi le wanti le nei foi vanga la fia fi tolu minuta na afala tu la fitu afal fitu le fa mo yanga na sfa na umla so ifua losa mai fea fa oiva le mafuta mai America Samoa so fu manuia losa alo fatu mo e mala inga mafuta mai lungo le tanto YouTube channel ile nei fo yan fiafi
Ole tātou leina ua tatala atu mo oile nei foi vanga la fiafi tolu fitu tasi lima iwa tolu. Ia pe fa pe ole solo wanso whanau polo wanso soifua na walau mele i tau. Ele tātou leina nai lungo le tātou screen na tolu fitu tasi lima iwa tolu. Ia pe fa se me foi lungo le tātou YouTube channel po le tātou Facebook page maua le iai. Le whamarianga le aso whanau me le aso soifua mo oe. Ole tanto emaili ole on air at radiosamoa.co.nz te maua le iai. Ya, le whamurianga ole aswhanau mula soifua mo oe ile nei fuwanga ole fiafi. Ya, ole tanto leina lana o te tala mo oe ya pe a whape ole so. Lau aso whanau mo lau aso soifua. Ya, ona evala au maile ia tau ile nei fu ia fiafi mali tanto por kalame. Ya, male tautua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Ya male tatu tautua tolu fitu tanslima iwa tolu. Lelei au talia se tanto walau ele tanto whamarianga le watanu maidunga le tanto emaili. Whamarianga le aso whanau, whamarianga le aso whanau o te vanga valien lo le sio. Ia vi ia le alofa whamarianga le leo le tua ia te oe o e aulia mai lo tolu sifulu ono tausanga i le aso. Whamaria le tua, ma ia toi whaapopo ina nisi tausanga e te onai. Whawhetai tele mo mea uma e te whaia mo le tātu ainga, manuia fo inga luenga o whenga iai mātou te ana lofa tele mo oe. Alofa anga le nae vantu iau matua o uso tua whawhine, nieces, le ngata whilo nephews, mai se loto lua malau whanau. Happy birthday te vanga, a mali anu le sio, manuia tele lau tolu sifuru mleono tausanga ile nei fuivanga ole a fiafi, ya ma le whamurianga le aso whanau ma le aso soifua. Olo matala pele tanto leina mo oe mo le whamurianga le aso whanau ma le aso soifua le nei fuivanga le a fiafi. Le si whamurianga le nei mai a Jessica Fale Osi. Momoni atu o mātou no whaanga whapitoa i sio mātou tina peleina. Hana sau whanga i au mea. Loa, lata vao ua ulia mailo na lima sifuru male tolu tausanga. Whawhetai le lii o na alona lofa malonanga le leimo lona puipuinga ia te oe le tina peleina. Ua e aulia mai ai male manuia le nei aso. E wha manatu inai, nei tausanga e te lolo soifua. We are forever grateful to have you in our lives, Mom. Thank you for the love you have given us so freely. For your patience, your strength, and for always being there no matter what. You are sharp who we are in the most beautiful ways. And we, your children, are so grateful to call you our mom. Wishing you a day filled with the same warm and care you always given us. You deserve it all. Although alofa mam lewa mato manuiai, we pray that our good Lord continue to bless you with many more years ahead to be with us and to celebrate more April 13. We love you always, your babies Tavita, Tauveli, Alitasi, Jessica, Minonetti, Jasmine, Utumalama, Tarolina, Avon Ropina, Salainoa, Salaina Oloa, and your loving husband, Penny Faneosi Latavao. Manuia tele lo waso soifua mo lo waso whanau ile nei fuivanga ole a fiafi ia waulia mai ile lofa malanga le leio le tua. Isa sikako waso whanga uari. Le ke vai a kuelo i ese tātou walau. Ia ono winga peina al pauela nao nei tātou waso whanau le ua tanu mai e tau le nei wanga le fiafi. Se yo koe e mo ku le siku le pe isi tātou whamonianga. Ia ale ai luna winga la. Ia o tātou waso whanau umana le ua taunu mai le lofa malanga le leio le tua. Ia ile nei foi aso sfuru mare tolu a perila ua tātou aulia mai i lona anga le lei. Paula na tātou waso whanau. Ale si aso whanga ule ku mai laloi. Oile ai. Ana aso whanga unga wa uma. O le aso ngafua le ua iei kako. Ia runga winga o aso whanga unga roke vai kua aso whanga ule aso sfuru mare lua nafia.
Ya lelei anga leile tua ya o to umalava ua lia mai o to waso whanau maso soifua i le nei fuivanga le fiafi mai le pulenga mana au whingaluenga manuia tele o to waso whanau maso soifua. Tamatina po e saunia, o e saunia, o e saunia. Tamatina po e saunia, e taia ki no le ali. Tamatina po e saunia, o e saunia, o e saunia. Tamatina po e saunia, e taia ki no le ali. Pira awa pa au manisi na whatunga mo tātou le nei fuivanga le fiafi te walunga tua ia le tātou porkalame ma whamarianga le as whanau ma le aso soifua. Ya, mo tātou le nei fuivanga le fiafi ma le tautua a le Radio Samoa se fulurima iwa tolu amo. Ma le tātou porkalame i rua te se fulurima minute le tutona tāno le valu. Ya, tā fo le valu na whaatasi ma fo le o le sunga le whaafengainga. Pastor Poni Fontimo le tātou porkalame o le tutu le upenga i le lonoto.
Tātou whaasilsilanga leu tanu mai e tau awane ngalo saulo mingo le tusi o le songa. Whaatasi ai ma le lolo mingo le vau filifili. E mawai whaanu penga o Samoa e sifo tutui la mamanua. O nisi o tala tu o Samoa o ngā upu le matawhai o ia le matai. Whaingo le whaalavilawe e pei o le whapaiponga, ma liu o le susingo a inga, whesila whainga, paolo si i whaanoano whalanginga, o le kalesia ma le tele, o le ngangana o le whaanolonga. Fitus fulu tālalo na tauna le ofisa lava, o le Radio Samoa i le tolu pātolu ono Hopewell Avenue i Manukau, e te mawai. Mo nisi whaamatalanga wala au le lua no lua tasi lima i vatolu, lua no lua tasi lima i vatolu pe tanga iane i le shop Radio Samoa.co.nz e whai mai ei sau oko a tātou tusile nā. Whanatanga whale tausanga AGM o kopa au kilani New Zealand, whaamolmole wala awantu man le whaanoalo, i tama matene tuai uma sa o tawina le kolisio avele, o loa lala ma pāpaa au i au kilani ina ia au wai mai i le tātou whanatanga whale tausanga i le aso wa taua. Aso to na i se furu ma le valua a Perila, i le tau le tolu i le fiafi. O le tau le tolu i le awauli. No whanga o le youth line i Manukau, tua tusi tasi whalima St. George Street i Papa Toitoe. Whaamole mana tua mai lau restale lima se fulu tala. Mole tausanga whale tupe, mai a Perila lua o luono se i oo, ia mati lua o lua fitu. Ia tātou umale alofa ma le puipuinga, ale tapa au le langi, e mamoli mai elo tau soifua maso matuola. Whaafetai lava le presidente ma le official le kopa i au kilani New Zealand, o loo sainia le tātou whaasila silanga lena. I tū malo si umu, o le ae e ia i whale ula le saufa inga le tupu, ma mapuane ia i atu papa, i lau futi ma papa ele, awale toa inga ia oao o le toa inga foi o a inga tupu umo Samoa. Ma taute le toe sāvalia foi le availoa na ulua i asa i pāpā o Samoa atoa. Ae fua le leo e pei o le upu e whai i le maota o le tui manua. A wae whai ngatala o whaasausaunga Samoa le amamala. Ma taute whaatulo watu i au ona tutofia le tua. Whaatulo watu foi i le pai o Samoa. Mai le tai sama le tui manua se ia pa ia le tai ula ulo na whanua. Mai le malai tele se ia pa ia fili mapule tuu. O pa ia fo o Samoa le ngafa tauli maina. E se wha matalanga tulou na lava. Ai wha pito ngafa le nei wha silsilanga i tupu mai e. O paolo mangafa e malu ai le nei tu mano si umu. O lo alala ma papa a au i sini au sitalia. O le pa ia o sa asomua ma inga lua. Ma liu mai tu uu ma le ainga sa tu uu, le whale lua tu la whale fofongo le ala taua, u tai le ua ma le whale tolu. O se upu mai le muli vai ma maoto to finga, ua taunu nei sini New South Wales le tusi whaaloalo mai a le tātou i tūmano mai si umu. O lea talo whaaloalo atu ai tupu mai e, a maisha o paolo mangafa e maluai le nei tūmano si umu. O loa lala ma papa a ao i sini au se talia, o le awhaia le tātou whauna tanga i le aso sa. Tolu me, lua olu ono i le no whanga e pei ona ta uilalo. O le tuatusi o le Quakeway Hills Community Centre, ono Kavanagh Street i Quakeway Hill, New South Wales lava, lua lima fitu au se talia, i le tau le wha, i le fiafi. Mana o mia so o tau finangalo le tusi na o mai Samoa o si o tātu i tūmano pele o si umu. Tālo sia i le lofa o le atua, te tai atu lo tau so i fua maso mātuola i le aso ato whaina. Monisi wha matalanga wha so tai le tātu telefoni, o wha o iwa, fitu valulua. O wha o iwa, fitu valulua. Whaftai, saini a li ma whai pule o si umu i sini au se talia, le tātou wha sila silanga le na i le nei fo i afiafi.
days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le Accounting 2000 Limited, e whailae au la fonga prisnisi. Maisi la fonga ili mai ai o le tausanga whale tupe, I tausanga uma. O le au wala lea e mawhai ai ona toe maua tupe, e te tau ona toe fo I mai ate oi. E fsoswani fo ili Accounting 2000 Limited I ate oi, e alo ese mai le tutongi o tupe e le te tau. E fsoswani fo I ate oi, e maua la fonga toe fo I mai. Fafaso tai, Bashka Prasad, mai fiti, Accounting 2000 Limited, I le telefoni o lua lua, Fafi tuiva lima tasi tasifa. Olua fafi tuiva lima tasi tasifa. Avia maua sosa Omega ka Liana loi moa Omega ka Sabaleta umofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitfitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O le whapaponga la nana e tātou whasi silanga leo tanu mai tau le nei whawanga la whiawhi nisi vanga te fia manau mia. Malau mai le lua no lua ta silima I vatolu, ia, tātou leina le nā, tātou telefoni le nā, ia, e te maua mai le tātou ofisa nei, ia, mua tātou whasi silanga. Patalo whatu ia kopo eti manor se fumanuia. Se funurua minu te tān valu le tātou porkalame, tutu leo penga I le loloto. Malaga atu ilu ese e peo se vai ona fa atu sa ailo unei ola so utoi pa iatu so utoi sogi mai Tai ala susulu ane lo ma
Tina peoni o fia tutu pua whae aina si o tatu aturu Wale tu ono ina ne awa whae tupu o tupu Ai soi ai te whai upu Ai apo ane si o tatu agaru Mana tua whae na tawa e mama e si o na pu So fua ole sami Sei lo mai anima no si ole matani O te nau tala ea sei tu I ole petine ai Mama se avenga peata Polo polo lima pata Onai leo leo anai doa Ile kui kuina O tau wala la whana Ai aoa tu susuena Aua e o soi lo mita Ai ngalo ia o elei o tipe a muro mena Awe lo tofi e tua Fianga mai le penina o tia whau le nei whawanga le fianfi whaatalo whatu sina leo mai lungo le tātou YouTube channel whaatau le whaatasi mai le tātou porkalame i le nei whawanga le fianfi ma le tautua le Radio Samoa sa furulima iwa tolu a mo e alo mai tawantu te tasi mlafa minuti o na tāle o le valu le whaatasi mai le sunga i le whawhiangainga Pastor Poni Funuti mo le tātou porkalame o le tutu le upenga i le loloto usi mai a le whafonga You're all that I need. Lord Jesus, you're all that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all
It's your healing that I need. Lord Jesus, it's your healing that I need. Lord Jesus, I am nothing without you in me. Lord Jesus, you're all I need. Only Jesus, you can see me and know what I'm going through. Only Jesus, you can touch me and heal my broken heart. Only you, Lord, can restore my joy and laughter back into my life. Only Jesus can satisfy my soul. Mātou te vi I oelo mātou tua. Mātou te whaaftei atu I atu ele ni e fiafi te mā. No lo alofa ma lo wanga lelei ai mātou. Mātou te whaaftei atu ono me umalava. Mai whaia mo lau whanau le nei fu yaso whaaftei le aso. Mātou mau o whaapopoina yaso lo mātou ola. Mai li tae si o mai lava le nei e fiafi le tua. Sa e tau si ma leo leo ma pui pui nei mātou. Whai ono mātou lia mai ni fiafi le manuia. Te tae mai le ola o tingata le fiafi. Whai whai ono mātou ma futa e wha o pēr ma. Whai e pēr le mātou Paul Klame pe ono māsani ai. Le tua whaftai e le wha o le tanga e ala ia Isu. Mātou maua lava le fia ma le sauletonga. Maua le oli ma le nganga whanga e tia I asu te tasi o lo mātou ola. Pe a whai mātou te manatu mo mātou manatua le tua le mātou tia o le tongi ola na e whaia mo I mātou. Whai ono mātou ola I asu te tasi ai wa Yesu mātou wha moi moi ola. Mātou te taunu I ai pe a mātou taunu atu le wha moi moi wa e sauni e te mā. Whaftai tele le tuono Yesu, whaftai le soifu o lo walo pele. Na tui na atu le sa tauro, tui na atu le tua e whaia I le whao le tanga mo I mātou. E vi ia lava oe le tua, vi ia oe tama, vi ia oe Yesu Keriso lo mātou, le vi ia oe anganga pa ia lo mātou so soani. Whaftai tele. Mwhai ona maua fo ili nei hawa noa mātango fie o e tui na mai. E whātaunu ina ele mātou Paul Klame. Ia a mātou tele I o atu le mātou mta upu mātou te o atu ia te oele tua se ia lofa mai ma whatasi mai mo I mātou e te whaau mai mea umala a mātou whaia. Whaau le mātou mta upu le atala noina le e fiafi. Au mai fo ele mta upu mai tono lau lava fionga pa ia mātou te whaasoa ai. Na ia whapenao na Maunia o onga le lei mani mta upu sisili mātou te whalonga iai au ngā mo mātou te ngata. E whaunga ina lea a wā aso te tasi o le mātou ola. Whaunga ina o onga ma mea le lei ma le mātango fia o la upu. E whapenao so soani le mātou sawalinga I teimi uma o le nei soifuanga mātou te iai. Whamanuia I au tangata. Ta mā whamanuia atu I au tangata le nei pō e maise. I la to umole a mātou mafuta le mātou Paul Klame le po.
A mateina lava oe le fiafi se ia o lava ina whai wina le mātua mta upu le fiafi. Ia tū mau pe ia to ele vi inga o le whamanu, ma le whanitanga, ne i o aso umalava i o tu lava le whavavau lava. Ameni. Patalo fat foi le fiafi sa moi lau fasausaunga. Alo lava le soifua maua ma le langi mama, patalo fatu i le pa ia ma le mamalo si o tātua tu. Nu vi ele tua mwhai on te tai mai foi lo au tau soifua ma so mātou ola o tātou wheloa ia i lumo le nuu, ele o tua le nuu, ia mwhai foi on tātou toi mafuta. Tal noa ma whiwha malo siai, whiwha soa i le upo le tua, lana fionga pa ia ma whai ona ma waise so soani whalenganga mo oe mau. Wala wale tātou sawalinga whalenganga o lo whaianei, whatalo whatua i le pa ia ma le mamalu si o tātou tunuu, ma lo la wale soifua maua ma lo le langi mama. Atalo whatu i le pa ia ma le mamalu si o tātou tunuu, mai lava i tupu mai e, maunga te tele se i pa ia lava ia na ia tātou whanau lalo baoa. Whatalo whatu malenganga fia malenganga whalalo le fiafi, au na pa ia le tua mautou masiofo i so stovini, whaifo o mafuta mai le fiafi mtapo i mai le tātou mtaupo, ta alofa ia te utau lau whainga luenga le tua, ma lo le ngā lui, ma lo le o staulanga, i vai o sau ma vai atu nei. Ma ta alofa atu i nai o tātou matua, tu asin sina, o lofa penao na tāpo i mai lawa, ia mauta malawa, ia tāpo i mai, ma te talo mai, ia so whaiso o wā lava le alo whaiva o tama whanau si o tātou tunu, ia mai se fo i le whangaloina lau whainga luenga le tua ia o tau talo, whapte tele lava whaata alofa ti a te utau ni e fiafi, ia whamanuia le tua ia te utau, ta mamatina mātutua. Whaata alofa i nisi o lofa whonga mai tono o mauta ngase, o lo o maua e fo i whaatafa ngase o le tino, ma se fo i nisi o tono o mauta malawa o lo whaata o tolia ai, whaata alofa ia te utau ni e fiafi, le whaangaloina nisi o lo tono o whalipuipui, o lo o whaafonga mai ai, o lo tuli whaasalanga, whata alofa ia te utau, e uso mtua whaafine o lo iai tono i no whanga. Whata alofa i lau whinga luenga o lo o ngā lulu e nei pō, nisi o lo tono whinga luenga o lunga o le tele, tono o mauta malawa o lo ngā lulu e ai, po fese mo e ngā lulu e ai, whata alofa ia te oile nei fiafi le swafo Yesu. Whata alofa i le pa ia malo si o tātua tunu, o lo whapenao na ta apele nei ke lope. Po whese tunu o lo e nofo mau mo wai msi o ainga a whaio e ma futa mwhafongfong mai nei fiafi tātou Paul Klame. A ta alofa atu ia te utau le swafo Yesu le tātou li, mo le tātou whaola. Ia pa ta alofa atu fo e inisi o lo whaio na taunu mai fo i malanga mai a siasi tonu o aukila nei i ainga i alengata fo i lea o ni whaalewe lave. Ia o me masani lava fo e masani on tātou whea sia i mātua e sia si whanau ia e inisi o malanga mai fo i si o tātou tunu pele o Samoa whai o e a sia si mai ma e malanga mai ma e taunu mai fo i tonu au kilani a mese fo ni yaso a whai o e whaafonga mai whaaptor whaatalofa ia te utau ne fiafi swafo Yesu e whaatalofa atu fo ne fiafi e se tasi o stemi mo lava nei to e fa longo ai ma futa mai le tātou Paul Klame nei ia whata alofa atu whaptoa ia to ni fiafi lofa le tua mwhaamanuia ia to e tuso le tātou mata upu ia whata alofa foi le sunga ia sau ni fiafi ma ngā lue atu e auna oe i auna matautua si o tātou tunu ia le tua e ia lana le tātou Paul Klame nei e peona masani ai tu le upenga i le loto ia songa fua te tasi au auna tu ai foila au to auna le poni fonti ia e whaasoa atu le afionga pa ia le tua tu whaatu ma so soani atu ai fo ia oi ia mau foi ma waini mta usi siri maua ni mea ngā maua ni whaalomanga tātou te aleanga whatasi ai tātou manuia whatasi ai ia le tonu foi masao ma ato tole i loa o le whaifi au ia i mea e te sili fia ia i so uloa ia ave se mea e te iloa o ngā ma oe, ai whangalo ma ave ese ni mea e te iloa ia ele i tāle whiangai ma lou tel tonunga. O le nei fiafi ia e to e whamaloa ma
mo le atu foi le nganga fa malo le ia malu si o tātou tunu pe on whengai foi mitu te mga luenga le yaso whengai foi miti munga me se ia o nai matangi na tau wia foi tonu o le motu i mātu nei o lo mātu o mawai me se lava o kilani ia whaftai le tua ma ole nei lau fie ma le nei lau ia wa mai le tua ia whapenao na tātou whaiai pēr tiu te mawhaiwai pēr na masani ai pēr na whengai foi le yaso ia o iei foi whanau i malo longa mai a onga lofa le tua ma pui na ia tātou whanau ia ma vai atu foi ia vai teimi o le paseka e pēr na tātou whengai ai le vai o sāna vai atu nei ia te loa ua na misi e foi ma le whātanuina le tātou Paul Kalame le sungfua ia ono le aso malo lo ia le fuela u tātou whailoha im tātou mafuta e pēr na masani ai o le tātou Paul Kalame le tu lau penga le loto ia ma ia lau tuspa ia tātou mafuta ma tātou whalongolongo i le fionga pa ia le tua tātou tutoi whiwhoi e whapenao na whamai ale lei maina ia tātou mata upo e whai e tutoi o le tusia ngā luenga ma ese fo le tā ua o nei mata upu ia po mea fo i olo o whata ua mai i mata upu nei tutoi o ale sa tātou iai i le vai aso i ono tu atu sa tātou tala noa wa mata ona vevesi tu tonu o Iuteia meise o tonu Ierusalema ina o taunu o atu le apostolo Paulo wa fo i atu lana malanga fa misionare lon tonu wa le fo i anga i Antioka i le kalesia na awina atuai ia o lea ua fo i mai anga i Ierusalema e tusa maana fuafuanga e maiso Paul Kalame le tua. Le la sa te atu tala noa i le aliali mai o ni tua inga. O amata ona tua iai i ala apostolo i ni tua inga. O nei tua inga e le ni tua inga moni ma wha maonia. O le mata upula e luas furma le wha. O le la tātou fia wha o ngā ina le mata upu wha. Ne fiafi tātou te mafuta mtala noa ai. E maua mai fo ini o onga mani mea mātango fie mo i tātou. E le nei fiafi. O le mata upula lusu ma wha, lusu lima, lusu ma leono. E wha tā wei nai i ala mea nei tau o whamasnonga, le justice. Ia po sesi fo i upu whaperitania o le judgment po whamasnonga. O a lewa amata o na wha solo i ala apostolo Paulo. I la au whaamasino Roma. Tangata Roma e whaia ona whaamasinonga. O he rota. Ia le ngata foilea ia o Pilato. Ia le ngata foilea o le au amine le o Pilato. Au lisi au li o le au kovana. O tangata teitai. O tangata sa lato vaia matausia tutonu o lau ile elo i Iuteia i lalo le pulenga Roma. O leo aveanga i Paulo e wha solo ai. Ia ono whaamasinonga, lana winga. O le uputa ua lava la le nei fiafi. O whaamasinonga. Ia, po le whaamasinonga i luma o le whaamasinonga mua. Po le whaamasino mua. O le tangata e suafa ia Filiki. La tātou whaamamalmaina la po o i tonu nei tangata o Filiki. Lea na umaloa o na tau mawhaitanga te Iuteia te tai e whai se whaamasinonga o Paulo. E le mawhai ona o lātou whaia. Ai na lawea ia tātou mantua tātou tala noa i le vevesi lea na vevesi ai mawhi ei tangata Iuteia i le tua inga na whai a Paulo whamai ua le whaaloalo le malu o i wana vea tangata e le lea ma tangata nu ese le malu o Paulo o le tangata e te tee i le peritome mo le tu la fono. Whai nei tua inga mawhi ei le ai tonu o le ai. E whailoa atu ailo lātou te tele i a Paulo a maise o lana tala le lei o ia tamu whai au mai po le tala le lei le winga i a Kirisu Yesu ma mea wa o i la apostolo. Ai na lavea ina o ia e le taitai au ia po o le taitai Roma le na lavea ia ma ese mai o ia mai le vevesi lea. Lea na tala noa i se teimi pupu lava le taitai au lea ma Paulo. Ai loa e le taitai au lea o Paulo le tangata Roma.
Fai lo le fili ngā le tai au lea. O le aia le whaia se whai unga. E sili ai le ave i le si level. A mei tangata e te tau ona whaia e ale whamasnonga o Paulo. Ma tauria la iei kovana, o le iei tupu, o le iei tangata herota, le iei tangata o lo wa aia, ma pūlea, lau ele i lalo lea, o le pūlenga a Roma. Ia ame loa le tangata te au lea Paulo, i kaise raia, o se vaenga e le mamau te le mai Jerusalema. O i le na ave o lo o nofo ai po i aile ko vana lea, e ngoi a Filiki. E ave la o ia e whai ai ia lona wha amsinonga. A se veseli tātou te fia veseli ai, o sum tō whawhine le ia whiawhi. O le ale nei mea e ta o le wha amsinonga. What is justice? Ia e lua lava lato i ngā wha amsinonga tātou te loa. Te relo ia oe pe i se si tu ai ngā wha amsinonga e te sile fiaina. Al whamasnonga mo mua lau te loa ui, al whamasnonga whaatu spaia. What we call a biblical justice, a biblical judgment. O le whamasnonga whaatu spaia. Ia po le whamasnonga foi. Whaale atua. Al whasidera, o le ale atua i ngā whamasnonga. O le tali, o le whamasnonga whaatu spaia, o le ami o tonu le ale atua. O le mawalunga silisili ese o le atua. Na te sue ina ai a mionga a tangata umalawa na i whaia. Ma i whaia i ai lana lava whaai unga wha le atua. Me ngata o le whaamisnonga wha le atua, po le whaamisnonga wha le tusi pa ia. A mata mai lava le tusi kenese i o lava ina uma le tusi pa ia. Olo iloa ai le atua, maana whaamisnonga tonu. A mai se whengeng tuai. Loingo le ami tonu, it is God's righteousness. And also, it is the sovereignty of God that He would judge, that He would investigate and judge everyone on this earth according to His own will. E tusa malana lava fai unga, fa le tua. E fai ana fai unga e fa te tau i leola pa ia o tangata. Ma leola tau sia o le fa aloalo o tangata i ana lava tūla fono. O ana tūla fono tonu ma le moni ma le sao. His justice. O lona winga. A ieni morianga e tūla i mai. Ona savali ei le folinga mai. E savali ei le tua i le o ngā tu tonu. O le case po le mata upu. Mai ia vavai nai le lei mai le leanga. Na te vavai e seai le mea whamaoni po le mea moni, the truth. Mai le corrupt po le mea pepelo. Po le mea e le ai se ami o tonu. Ai ei fo ila malesi to inga whamsinonga, o le whamsinonga lea. O lo maua i le lalulangi nei. Tatu tala no mo mua i le tau o le meini o le whamsinonga. Wa e leise maalo, e leise atu nuu. E o olawa fo isi o tatu maalo la ititi o Samoa. Oka. E matua maalo lo sia whamsinonga o lo whaia i Samoa. E le ngata mai lona tala whasolo pito. Ai o mai lawa i teimine. Le maalosi tele o le whamsinonga. E la menta o le whamsinonga wha le lalo langi nei. A worldly justice. E whaatino e mene o tupu. La tō pule. Whaatino e meo whamasino. Tangata o wanga waa mai eira la tō tomai. Wa umana su e maa o uina le lei i le nei ngā luenga ole. Whai o whamasinonga whan malo me ka o o isi whamasino e mese taimi o Roma, taimi o Yesu, me ka o he rota. O tai o malo, o Palestine. O tai. So se mea yesi tai mawalunga o ia lea pe fōlinga mai o ia ngake. Determine inga ni whai unga e whai ni whamsinonga ma whai ele unga o mea. E whapena fō i la
ia mene o matai ia po sa o fo yo ainga pe atu i si o tatou fo i atulu o ila tau ia e whaia whamsinonga ma whai unga i le lalolangi le nei tatou te iai a o le ale whawhita auli o whamasino wha le lalolangi nei o le whawhita auli o isi whamasino e a mi o tua lono winga whamasino whamaoni, whamasino stai, whamasino e matau i le tua, whamasino e whaaloalo le tula fono le tua, whamasino e alofa whamaoni le tua, me ngata o whamasino a mi o tua. Ai ei fo ila maisi whamasino o whamasino e le a mi o tua. Na ringa o le whawhea ngai o le lisi le no whetua nei, the opposite of what I just said. Whamasino e le whamaoni, e le ustai, e le matau, e le whaaloalo, ma e le anu lofa i le atua. A waso se whamasinonga te tau na whai lunga le whunga i le ele nei. E te tau ona align. Na o le whao ngā ai upu malo losi e marituspaia. E te tau ona align, pe te tau ona tonu matutusa le lei, ma le whainga o whaamasinonga wha le tuspaia. Pe ona whaia le tuana whaamasinonga mi o tonu. Wa upu ia mana o mi e tu tonu o whaamasinonga. O le ami o tonu, o le whaamaoni, o le whaaloalo le tula fono, o le malamalama le lei ma whai le tula fono. Amen. O le tātou te tala noa i le mele o le atupu wa o le lila o filiki, o le si le whaamasino wha le lo langi. Le la i whaiele whaamasino ngō Paulo. Le vaso le la tātou tala noa i le si whaamasino i ngō ia feso. Le si foi vai aso le tātou tala noa i le si foi whaamasino e no ia akelipa. Tangata mawalulunga o Roma. Tangata neina ave yeisi apostolo e innocent. Le ai ma se mea e moni na tua i ai oia. A le whaingatai o cases, whaingatai o whaamasinonga o Paulo i o le au i eisa. Ona o loo a fia whaamasino i le mea tau o whaamasino a mio le tonu. Po whaamasino e le a mio tua. Whaamasino e le mata tau i le tua. Whaamasino e corrupt, e pio, whaamasino e le sao, mai le o sava vali, e tusa, ma lato tula fono. O marusi anga o le menei o le whaamasino e te taona iai. Whaamasino le lei, taptal no le whaamasino le lei. O le mea tau o le integrity and honesty, ringa o le whaamaoni, ma le whai o le mea moni. Mana ia pēr tātou tala noa i trade ia po o quality o le mo le whaamasino. Awa tātou tala noa le nei le tele o pi o whaamasino nei. A matatua ia filiki. Tātou te loai. O le matua i le ai o se ami o tonu i le tele o whaamasinonga i whaia i le laulangi nei. Corrupt. No inga e o le marusi anga o le whaamasino mo mua taunga e. O le whaamaoni, integrity, honesty, ma le whai o le mea moni. E sa o loto mai o ia mai le mea ta o le whai tu au. Mani a fianga e ono a fia ai o ia e ni vaenga o lo a fia i tonu o se mataupu. So he must be free from bias or improper influence. E te tau ona mamama iei o ia. O le si mea, o se whamsino e le aise whaau au. Impartiality. Le aise whaau au pe whaitu au. Ai matala fo ilo na mawhau he, Scott, she must have an open mind. Open-minded. E te tau ona matala lo na mawhau. Mwhano whaalongo uma i tū. O le case i moli mau. Longo le lei i vaenga uma maia, whaatawa ina uma manatu, e fua i ai lana whai unga i tusai, ma lona whaaliliwina malonga, whaonga ina po le interpretation, e ia lava,
o le tulafono, the law of the land. Melon tolu, e te ona iso nā tamai ma le poto e le tulafono, must have a legal knowledge and ability. E loa, e le loa, e malona anga vaa. E iso na malam lama le lei e tusa ma le tulafono. Ai lo tēnā whamsino, hoi lele e whatatia i le tulafono, ai whai lona mawhau. No, everything has to base on according to what the law say. E lo loto lana sa ili malona I loa malona malam lama le tulafono. O le lau ele ele. O le si mea ta ua tele le mengi o le whamsino. E te tau ona I le toa le lei e le se vevesi. Le se vevesi. E le maua fo I le mele o le maa le ale, po le ita ita ngofie. A waa whape ngā se vai vainga e maua se whamsino. O lona winga. E su aku se whamsingo wa misa maloi, o kaua I fusu maloi, ai se a la ale ai se on sa. Na le iso na wha pale pale, uku wha Bretania ta o le temperament. Winga o le pulea le lei eia o lona ita malona loto I taimi. Winga I le toa fi malie, le vave seita, e ono sa I ma pulea le lei lona loto. E tu tonu o le potu whamsino. Le ngata I lea o se whamsino I aile me tau o le loto tele. Tau o le mele le courage po loto tele. O le tangata e le fefe fai le fai unga. E sili ai le fai o le fai unga ngai lo le ai o se fai unga. E sili ai le fai o le fai unga ngai lo le kolo e te tau na fai le fai unga lo inga e le courage, e le toa, e le loto, e le toa. E loto tele ma wha malosi e le ai se fefe na te whai ai le whai unga. O se whai unga. O le whai unga e le ngata e peisi lunga e fuanga e le tula fono. Ale malo tula fono ale tunu upole, the law of the land, the civil law. Le tula fono ale malo. Ai o se whai unga fo I fua e le tuspaia. E se le mana I o se whamsino ai na te loa mamala malama le lei le tuspaia. Au se ono whalabalawe. O le kele o le afe mafe o whamsino I le neila rolangi. Le opewa pe o le miliona ma le miliona o whamsino le neila rolangi. E matua le ai ma se sootanga ma le atua. Ma se wha moe le nganga pa ia o le atua. E fiso swani mai a teia. I le whaingo o lana ngā luenga. A tātou wawa aila I le tātou mata upu. O te whiwhai taua ni nai whai upu. Po te mara whai tau uma e ua wai e tusa o le teimi le tātou whaasolo solo le tātou mata upu. Whape ua mawai aso e lima o nā lui folea o le whai taulang sili o Anania a toa matoa ina malo le tasi foi ma le tasi whai launga o titulo le ngoa. Wala tō whaali atu I le lii mea ua ia Paulo. Wa amia o ia o nā fua lea e titulo o nā mōlia o ia. Wa whape atu leli ia Filiki o loo ia te I mātou le file e mūtele o na o oe o loo whaia fo I mea e au whamai o loo whaia fo I mea e au tonu le lei o au tonu le lei I le nei nuu I lau sao ninga poto. Ua mātou tali le lei atu ai I aso uma, manu uma, ma le wha manu tele atu. O le vaenga mua I le mtaupulea. O le ua matana whai loa. Ia se tua inga e whaasanga ia Paulo, the accusation against Paul. E lo I le tāua tele o le mata upu o le tua inga ma le mele tau mawhai e tai o iu teia. E lo le tāua, e lo la tua mai whaatasi sau whai taulang siri
o mai to e ina, o mai tangata tā ua o le au Santorini, ai o mai malatu loia, o le rile tau mai I o titulo, o le loia, o le tomeo le tangata whailaunga, a o ia o le loia. Le uola uli ia au mai le latu loia, o se tangata ea ta mai le tu la fono o le lau ele, o se tangata ielo nanga va, ilon to mai, ta ua te le lala mata upu. A le whapea mai, ua mawai aso e lima, lo inga, ma te ulia o le na o ia le tai au lea ma paulo, wo I Kaisaraia. A o le na whaatali ni aso, se I o mai ia lesi tu o le case, o I lesi tu o le case, o le vaenga lea na whaia ia le morianga, po le vaenga lea na ave la tau le morianga, I le tai au lea I le aso lea na vevesi ai ma paulo. Ia po le lima aso taluai. Lea la o tau nuu paulo, ma le tai au I o I le whaamasino. A o le whaatali lesi au vaenga le, o ila au vaenga, o le vaenga le ona ina morianga ia na ave le tai au. E winga I tua inga. A pole mele mana oi filiki, se I o mai ala tau. Se o mai ala tau se I tau mai, se I whailoa mai, po le a le la tau case. Ai o mai ma le la tau loia. Lima so na whaatali ai paulo, ma le tai au se I o mai la ulia. Lo inga na tau pule le lei, sa iri le loia le lei. Whaapoto tal noa, whaapopo iei lunga sesi tua inga pepelo I tua inga pepelo ia wa uma o na lau ia paulo. E le taimi a o iei paulo I tono Yerusalema. Lela ua atu. O le mela ua, pe on tātou whaitau. Whamai ua a mia o ia, o na fua lea tu tilo o na molia o ia. Lela ua tūle lo ia, a le tūle a iuteia. Ua molia, ua whai atu, ia lato tua inga e winga ia paulo. Whamai lea li ia filiki, o loo ia te imatou le file mutele ona o oe, le umon tātou whaitawina. Ai te loa o nei upu uma o somtua whawhini. O nei upu uma o ni upu pepelo mani upu ele moni mani upu ele sao. Ele ai ma se taimi na iai se file mu tu tonu I uteia. I lalo o le teita inga po le vainga po le whaamsino o le tangata neo filiki. Lai ma se taimi ana file mu ai. Ele ai fo iso na poto mani ana whai unga sao mani ana whai unga tonu na lai ona manuia tangata I uteia. O upu uma nei e tau tala tuaile lo ia wa uma ona wa ile lei ele fai taulanga sili mato e ina o fai eila uli ia a fai lau tala tango e si I lunga le whaamasino tango e whaavi ma si I lunga le whaamasino tu sape le whaape ia ai tango e makua fai sau whaatu lima makaukia ma wae whaofo ai ma whaamimita ai I ele whailau o ia ele whaamasino. Na. O le fesili. A o ai ea o le a so o e ave iai ia le whaamasinonga o le a whaia o Paulo. O ia leo tātou pasi malmelna. O leo ave iai, ave I le kovana e ngoa ia filiki o ia lea o le aia whaia le whaamasinonga. Ona o le tāua tele la pe ona o tāua, ona o le tāua tele o le keis. Lea uo mai whaatasi tai umalava. O iu taia e mo moli whaatasi le lato keis. Mea e lalonga ili whai upuluanga ili whaa. Ua folo folatu e tu tilo le mta upu po le keisi a filiki ala I tua inga o Paulo. Ale fisiri, o ai filiki. A o lea fo isona talaanga. O ai le whaamsino lea. O ai le kovana lea. Wa al kovana. Au ia leo le whaamsinonga. O lea sona talaanga. E loa o ia o se kovana lelei po se to kovana lelelei.
O le tala anga o le tangata ne o Filiki, e loa o ia o se taitai po o se kovana pi o ma le sawa, o upu e loa le tangata le o Filiki i tangata i utaia malana taitainga. O se tangata corrupt, lo inga fai mea pi o se tangata sawa, cruelty, e cruel no winga o se tangata e sawa. O le tangata nei o ato nio Filiki, wa alona ingo ato le o ato nio Filiki, o se tangata Roma, tangata anu Roma. Sa avea mapolonga mai lona laititi, sintala anga ilo langa o le li le whamsino. Ai eilo na uso ingo ia palasa, e wo le lei ma le kaisa ingo ia kalautio, makari fu kalautio, le kaisa Roma. Le ana ia tutuli ina e sea tangata e peru mai tutonu o Roma. Ona woloto le anga le vai atu le matautia o le tutupu wa e male malo losi o tangata i tutonu o Roma, tangata i uteia. O ia o se kaisa mai le whātasia o le 5 whātia. Ai wola ma le uso o le tangata nei o Filiki, o pālasalo nei ngoa. O le singa luenga le tangata leo pālasa le uso o Filiki. O ia o se tangata sa whai ma whai lautusi. A kalautio i Roma. O lea lana mafuai o na whaasa o lotoina le tangata le o Filiki ilo na o langatala vau. Wa le toe a vea i o ma se tangata polonga. Mulmuliane, na iu ina a vea i Filiki ma ko vana i uteia ma Samaria o na o le vala lata leo kalautio ma pālasa. O le tele o mea pio sa iei ia vai taimi. E peifo o lea mea o lea. Maua le tofi ona o le masaninga. Maua le tūlanga maua lunga o lea. Ona o le masaninga. Moa le talaanga lea o le tangata lea o Filiki. O se tangata sa avea ma tangata polonga. Aia na wha sa o lotoina mai ua i lava. Ina ua matua e o ia ua. A tole fast fulu a ngai le 5 fulu on tausanga. Ma te ia ua filifili ai e whai ma ko mana i tu tonu o le aio iu teia ma Samaria. Le lae o mai teimi o Paulo. O lea e ko vana ai le ula lea. Ai loa le li le o Filiki. I lona corrupt. E loa i le tūlanga o whai mea pio. Ma o se tangata mua le le tala anga o le malo Roma. Na avea matangata polonga ai muliane ua avea makovana o se tu malo e pulea e Roma. Sa whao ngā ina lai Filiki ina ua avea makovana. Ia lona nā tura polonga lea e whaiela na pule o na winga sa wā. O ia fo se tangata i loa i o na winga tu ina nau. E le ngata o ta maitai a o le oa ma le tupe. Ai maise ai. O ia se tangata whai mea pio. O le tua inga mua la e whātatau ia Paulo. E whapea. O Paulo o se tangata whaatupu ve vesi i tangata i uteia. Ua na save wina ai le file mu i tangata. Tua inga le lenga na saule. Tau talanga mua le loia la uli ia. O le whaupo i tolu. Se i tātou whaalongo i le whaalangi la nginga o Filiki upu pepelo mai le auli ia na o atu ma le lato mata upu upu atu le lato lo ia. Le ali e Filiki. O loo ia te i mātou le file mu tele ona o oe. Se vai e kwa pepelo au na whamtala. O se i la auli ia e lunga le whamsino. O loo whaia fo i mea le lei le nuu ona o au tonu le lei o loo whaia i le poto. Ele o le whainga mai leo e whaapunga i tonu tuspa. Ia e whaapena ona utango whaani liu interpret le winga upu ia. Langa e taununumi mai le whae le tusinga mai ngai i tonu tuspa. Ia au le winga tonu ia upu a lauli ia. Lato whaalangilangi ma lato whaatu lima. Wha mai ua e whaia mea le lei le nuu ona. Wa le lei mea o tupu o manuia le nuu ona o au tonu le lei i lo poto. O le fesiri. E mo ia upu e winga ia Filiki. Pero no tau mua. O le tani. E mo tuape peloa. E le ai. O ni upu whaalata.
ma le pepelo nei upu uma, aisa. Ele au mai e filiki se file e mūtu tono lu i uteia, ele fo se manuia na maua ono sona poto, mani mea tonu sa i e whaia. Sa ilole nei ko vana Roma o filiki ilona sa wā, ma le a mio pio pio, a mio le mafau fau, ma le lea o se alofa moni tangata i uteia. Lesi mea ni tangata na whai, le vai teime o kalautio, mte leo kalautio leo te whai atuai, o le teime o le tangata kaisa leo kalautio, le e whai ei whai ngā lea li lea. Na ia wha tonu ina ai le whasi tele o tangata i uteia, na whio tele o tangata i uteia i tonu i Usalema. Ai le ngata fwoi lea. Sa ia wha tonu ina le whasi o tio se tasi o whai taulanga, o le au sa le vi, i lona teimi na tula i mai ai. Tau sanga e ti a whaono. Matau tia la le leanga o le tangata le, o le ase mea tātou te au ina mai ai le nei vaenga o le talau som tua whawhini. Ia tātou whai tete i upu pepelo ma upu whalata. Mai le Roma suma le ono whai upus, mtau pa suma le ono whai upus suma le bad. Wa o e wha pea e le au na i lātou i lo tātou ali o Yesu Keriso. Ai au na i o lātou lava manava. Ma lātou wha se i loto istangata. Ua le manatu leanga. I lo lātou wha ne i upu. Ma lofa wha vi. Na wai whai mai le apostolo yuta whai mai a o loo mui i lātou ma wha meo. O loo sava vali tu ina nau, matau tala i lātou i upu wha sau sili. O loo wha ne atu fo i lātou i alii. E maua mai ai ni a lātou mea. Whape ngā umare mea rau li ia. O leua o e kau mawhai e bribes le, wha msingo. Kau e whaingi mea e wha tō sina ai ma au mai e le favor ia i lātou. Ainga whake ia whiriki le aso lea, ainga whalongo whiriki, ngei whawewi inga ma mea o tau mai a te ei commendation, ma mea o whai atu e o commenda ku ia i longa le lei, ma longa poto, ma le file e mu, ai e kei whiriki e sa, e le o sona nā tura lea, whapea whiriki sali. O mai ma mao ane i tangata, mai Jerusalema i nei kaisa raia, e whai loa mai a te au nei upu, tau wha se e ma le moni. Warai lo le whiriki e le o ia lea. That's not him. O le whai upu 5 miliona. Ua whai loa atu e le au tau tua ia. Le la tua inga wha pitoa e winga i a Paulo. Whamai ua mātou maua le nei tangata o loo wha aso e sā. Inga le upu ngā wha aso e sā. Ua ia wha vesi inga le file mu. Ua ia le wha alo fo i le malu. Te lo. O nei tua inga, o mea wha polo kiki. E ilo le leila vai tangata ia, e le au iuteia ia. O Roma, e matua le mana na o lava Roma e toi wha longo i sisi te tai. Po se mesia e sawa iuteia, ne te u wha to i lalo i se mesia, po se te tai, ma tau tia, te u lato wha to i laloina, i ala malo Roma. E whaalongo lo Roma i sina malo e tau tuai. Destroy lo Roma ai le tupu. Po se tala i se taitai. Mea nana po pole e Roma. O le la e tau mawhaila uli ia no atu malalato tua inga pepelo. E tu ia Paulo ia le tua inga lea. O Paulo o le si lea taitai. O lo e lea sau tau mwhai whaave vesi ma su e sanga pāki kau mwhai whai sona malo aisa. E tu sai ma upu. Whamaili whai upu e 5 miliona. O ana maua i mātou le nei tangata o le whaaso e sā. Ma le whaatupu le fōwale i tangata i uteia uma i le lolangi uma. Ma le tai i le tu a inga whamai o Paulo o le si le tai. Ma mai o Paulo o le tai i le tu a inga whalongo. I le tu a inga o le au Nazareta. He is a leader of the Nazarene sect. Baba ia i le pepelo tangata. Pe pelo la uli ia. Whamau le tu a inga po le pākia Nazareta, lea e sau ele tai lea. Na tau ma whaifo o ia e soli le malu. Ua mātou pu e tu fo ia te ia. O mātou pu e tu fo ia te ia. Na whai a mātou wha masino ia te ia. Kau ia lenga whai mo le wha masino ngai u.
I o. Tau fasioti ai Paulo e la vea ele. E le tai Roma, tai au Roma. Whamai lero le whaumanga. Whamai e tusa ma la mātou tū la fono. O la tū la fono whai o teia. Whaupoe fitu. A ua o ane Lucia po le tai au lea. Ngā la vea ia Paulo. Lea li e pule i au. Ma ave ia teia. Ma le whamalosi. Whamalosi tele. Nai o mātou 5. Na poloa ia tu o ia te ila tau e na mo lia o ia e o mai ia te oe. Le wa ia lea so leo le whaamsinonga. O lou whaamasino ia te ia e mawhai ai o na e sila fia le lei. Mea umalava o mātou mo lia i o ia. Wa au whaatasi ei tangata i o te ia. Wa whai atu. Wa whaapea lava nā mea. Vai. E lengi evidence. E leine moli mau. Le ai mase me wha mau ni ai ngapau ale me lai wha matala mai. O le lilea. Na matou molia o na ua wha vevesia. Wha vevesia Yerusalema. E tusa mana matou tu la fono. Ua le e wha alolo i ele manu manu. Sa yo matou 5. Na whai ele matou wha msinonga. Ai sau le lilea. O ai, o Lucia. Le tai au Roma. Le tau tai au. Sau ave ese atu o ia mai o mātou 5. Malana tala ia mātou e onga le tua inga, e onga le morianga. E mātou te o mai. I le aso ma le teimi e whai ai le whaamisinonga. Le lau mātou mai e le aso le nei. Almenga len tua e lau lia, whamai. O Paulo, Paul is a ringleader of a sect of the Nazarene. O ia le tai. O ia le kaum whai e whai se. Fai se paki pe fau se malo e a fo i mela nganga ta wo o ile e ale mai amale fa longo atu o le govana Roma le ya me se a fa longo ile kaisa a fa longo i kalautio le stangata le lei dena i expel ina tangata te lon taimi na so o to lo maniro o le si foi tangata me kua sili atu le leanga o whaasolonga o kaisa. Ai tātou teo o iel tāu o suia inga na. O atu le whai upo e fitu maleiva. Ua whai o atu le tua inga Paulo e le lo i o tūtiru. Le tātou whai tau ina nei. Le ai mani evidence po ni mea wha mao ni ai le lātou case tua inga o Paulo. Le ai ma se tapa le lo ia ni mo le mau. Na ima se mea na au mai e le lio titulo. E whai e ni wha mao ninga o le lato molianga. A leo wha mao e moe le lo ia lea. E tu watu ia filiki. O mga mako wha ea inga oe. Tu watu lo ia oe. Whai mai sei unga o Paulo e tusa ma mea o mātou tua ia i o ia. Ia leki o a ave ele wha vi ima wha o punga mauru wha mi mikta ma. Ia filiki aisa ina ia maua mai se wha au mo i la tau i se whai unga pepelo corrupt manga ora uri ia e ako i whafole mea moni ma le wha masinonga mi o tonu ai whai mai se whai unga e tusa ma le mele o mātua mai e watu i lau sunga le li wha masino tele o whaamasinonga i le lalo langi le nei tātou te iai. E whapea le corrupt, le pio. E le ngau Samoa, New Zealand, Australia, le lalo langi a toa. E le tonu, e le sao, whai unga ma me whai le whaamasino, pe a whai le a mi o tua. Ai a mi o tua. Tele voi whaamasino Samoa e a mi o tua. Wa tātou te le aive vesi whaamasinonga. Ai ia le whaamasino e matau i le atua. E le fefe, whaila na whai unga e tusa ma le tula fono o le lau ele. E tusa ma lona whaatua tuanga ma lona teltonu i le atua. Whai le whai unga. Amen. Le lawa o mai le whai upo sfulu sfumaltolu. Tau mawhai Paulo e tali atu i pui ngai pui ei o ia. O Paulo, le o kam whai Paulo e defense ia.
e le aisanga lo ia, e le aise si e tu mo ia, na o ia, e le aifo isona a inga o iai, na o Paulo lava tu tonu o le potu whamasino. Na e whai mai e le whai upo se furu whai mai, wa ngengo aku le ali, o le ali, le whamasino filiki, ia fofo ingi mea whapenga whai, kua le wha alo alo al nei tangata i ia Paulo le au auna ale tu. E le oilo e le li le tangata le ngengo ku e whai mai, soli, se i whai kufo soli, whai sau kala. A le whai mai, ua ngeno, lo inga, nga ngengo ko, lo inga, kaung whai sau kala. Whai sau kala e pui pui ei oe. Ai li tau tala atu nga ngengo. E whai mai whai po se furu. Ua ngeno mai le li ia Paulo e whai mai, o na tali atu le o ia, ne lau tali Paulo. Wa oi loa wa tele tau sanga o e wha masino ai i le nei no. Mai, karu sa o a Paulo iai. Le fefe Paulo le wha masino corrupt lea. Tele tau sanga o e wha masino ai le nei no. Wa tili ai lo u fia e wha tonuina atu au mea. Te lo ole afo ole tol tangata le for my I know you have been a judge for so long in this community. For my langatala, but I do more cheerfully to answer for myself. Lisi fa punga fa mai Paul. I see le lo fia awa le te tau tala tu lava uia moa. For my, I represent myself. Leisa ulo ia, o leo o fia ia. Langa wa levanga whaio e whamsino. A leo lautango e whamatala tu ia toe. Lautala. O te tautala lava uia moa. Malele loe lauli ia o lae iai le atua whatasi malona tali. Ta fia Paula e tali atu mo ia lava. Le aisana lo ia, ai na o le nganga o le tua o lo ia te ia. Sa leini upu tau wha see, leini upu wha vi, leini upu wha lata, leini upu e tau mwhai au mai e le favor o le loto o le wha msino ia te ia, tau whau eisana lana mata upu. No attempt to give any corruption statements to the judge. Le hai mase mea na wha penana le mawo whau Paulo. Aisa, o le tama le atua. E se mai au whai kaulanga ma le au li, e wabai le sau e mo whai kaulang si. Ai o mai e mkua corrupta. E o mai e wha aoso e whai le mea le anga ma le me se. Tua inga se se o le tangata, innocent tangata mama. Whai atu Paulo i le li i le kovana, le whamsino. E le ai mani mea e wha mao ni ai, tua inga i o mai ma le au li ia. Ia tau, le ai mase mea o nei mea o mai sao. Talu mai aso e se fulu ma le lua na autau nuua i Yerusalema e le ai masa o mea se na whaia. E po suma le whaia, lu suma le tasi. Whai loa tua i e Paulo i a Filiki i a lana ministry o lo whaia. Mo le tua. Ma le mafua anga na moli ai o ia le auli ia. Mea le whai po suma le whaia. A au te tau tino atu le nei mea i ati, o ia li Filiki. O te au auna i le atua o mātou tama e tusa ma le lotu ua ta ua e ila atou o le lotu ua vavae. The way, le ingoa leo le lotu na wha ingoa i e Paulo. Le au kerishano ia vai teimi, the way o le lotu vavae. Nga la iloa e Paulo, o le iloa la uli ia, o ia o le tangata lotu vavae, o ia o le tangata kerishano. Mani e fo ia o le ingoa vavae, aisa, o le winga leo le ingoa ecclesias, ekalesia, o tangata ua vavae, vavae mai fea, vavae mai tu tonu o le lalolangi, vavae mai tangata o le lalolangi, e fai mo tangata o le atua, e fai ma tangata o le atua, menga ka o le ekalesia, tangata ua vavae ese, ecclesias means to separate for God, for the purposes of God, of God's will. Nā mai, o lo o talitonu I mea umalava ua tu sia le tu la fono a toa mal au profeta.
Le whai atu le, ia Paulo, o au, o te talitonu, I tu la fono, le vevesi e lau li ia. O te talitonu fo I mea uma o lo te utalai perfecta, I le whenga intuai. A le winga upu ia la apostolo Paulo, o le whamai la apostolo Paulo, o hau le nei, o hau o le tangata whai ngā luenga a Yesu o le na whaataun uina uma mea ia lua e vevesi e lau li ia. O lea, tu la fono, ma le vevesi mai o la tu perfecta. Mea na perfecta ina e la tu perfecta e le whenga intuai. A o hau, o ke karikongu mai mea ia lua. O hau voi, o la o ministry le fai, o te au auna I le atua. O te ngalue mo Yesu, o ia lea na whaataunu ina tu la fono o Yesu, o ia lea na whaataunu ina u maa mea na tautala I perfecta I le whenga inga tuai. Le fo ia isi mea li whaataunu ina e toi a fio mai Yesu whaataunu ina. Toi fina o tu Paulo e wina I lona whaatua tuanga, ma mea e talitonu iai, ma o te talitonu le toi tu, o e noti. Pea whai tau atili ai lalo, whai po suma lima. Amen. Whai tau atili ai lalo nai tau talai Paulo le toi tu. Whamai Paulo, o tali tonu le toi tu. O tali tonu le toi tu o e naoti. Ai e mana tua foi, e tali tonu uma. E tali tonu mana au wharaseio le toi tu. Nam ta upo le resurrection, tali tonu mana au wharaseio. Pau tangata I e, pea whai insa tu kai o lauri ango mai. Pau I o tangata. E le talitonu e le mta upu po le au onga mtapsi siri e winga le toi tutu o tangata whioti. Me toi moa sisi, wha moe moi tu atu leoti. A leo lo a I Paulo le momoko nito mta upu suma lima, il toi tutu mai. O e nauti. E nauti, e toi tutu mai. Ia ke riso Yesu aisa. Afa mai Paulo mta upu nga aisa. Langa o Yesu o ia lea. O le uluai toi tu lea, o le uluai fua lea o le a toi tutu mai. Whai loa tula e Paulo lon tali tonunga le toi tu. E tali tonu Paulo le toi tutu I toi tutu in tau po toi tutu e lua. Toi tutu le whaasala, ma le toi tutu e le ola. O le toi tutu o e amio tonu, ma e toi tutu I le amio le tonu. Both of the resurrection of the just and the unjust. And if amanino atu la e Paulo I tangata I uteia, o ia, e le tonu I le o onga I le nganga momoe, the sleep soul sleep. A e tonu le o onga o le toi tu lai mai, toi ola mai, toi tutu mai, o e naoti o ia ke riso Yesu. I le aso le ngantanga, po le aso e toi fio me Yesu. E tonu fo le toi tutu, o e na fioti, a e toi tutu le whaasala tu se whaalinga am tau pe lusfu. Mai Paulo, e le ai, mai o le isi mea na o saua I Jerusalema, ina ia o mamoli atu le mea lofa, ngai le whaipo suma le fitu. Lisi le mea na lenga o sau nei, o sau e asi mai le au soma mamoli mai le mea lofa nao, e le au kerishano, I asia la ititi, ma le atu kalatia, ma maketonia e ao, ne mea lofa lena usau, ma nei ele whaipo suma le fitu. Mai o mawai tau sanga I tele o na o walu lea, ma avatu le mea lofa I lo nuu a toa ma taulanga. A o whaia ia mea wa iloa au enisi tangata I uteia mai asia, wa whaama mahina o le malu malu. Leu whaamtala atu e paulo le melen tupu lentu o iai o ia. Lena leina a mai. Mai ua le nunu mai tangata, ua le aise pisa o. E tusa pe ana I nei o ila tau yo luma, ia molia au. Pe a ua iai sa la tau mau ia tau, po si wha mauninga. A whai le ai, se I whai mai lava ila tau nei, pe nei loa e ila tau sa ua mio le tonu. Ina o utu I luma o le fono. Mai Paulo, te I whai tangata nei pe na yeise mea na o whaia. Na usolia ai se tu la fono na molia ia uma wha mauni ai. Wa lai o na o mai
le keisi luma o lau fionga. Pena o lea upu e tasi na ou alanga atu ai ina ou tū i o la tō luma. O le toe tū mai o e uoti, ua wha masino ina iau e ou tōu i le aso nei. O le sile mena la iona ve vesi tangata i o na lea o ongana, o le upu tau talai paula winga le toe tū. Il mele na la iona ve vesi tangata. Tu fatasi uma mea ona whaire o la tō inga. E winga le malu malu, e winga le tūla fono, e winga i upu tau talai paulo le toe tū. Lai ka kongu waira o wharasaio ai le te tonu wala au sāt kaio. Ai le ua mai whaatasi a mai nei tua inga pe pelo i lumo le whaamisino. Whaile whai unga filiki, te tātou whalongola le whaamisino po le ala na whai unga. Lusuma lua o lusuma le tolu. Fōlinga mai na musu le whaamisino e whaisa na whai unga, a le ua iei lole lei. O Paulo, e matua innocent. Kwa le ai ma se mea ono whaasala i Paulo. Pa mai lusuma lua. O whaalongo filiki nei upu. Mo mantali atu Paulo. Ona whaatuai mai lea o ia te ila tau. Loinga, na aluanga i tua. Mawhau i upu a Paulo, mawhau le case. Pa mai whaatuai mai ai la tau. Ina ua i lole lei e ia le winga o lea lotu, lea la o malama lama le leia filiki i le lotu a Paulo. Mo tei, tau tala mai Paulo e sau le whamtalanga e moni e whamaoni e sau le mana. Fa mai ua whape atu. Pe amaliu mai le li e pule i au o Lucia. Lucia le li i lenta i te au. O te matua su e ia o tō mea. Wana polo ai atu fōi ili teitai, o le toa selau e leo atu ia Paulo. A ia whērua luai. Ma ia aua ne i wavao atu i se tasi o lona ainga au na atu, pēa lu atu ia teia. Te lora whai unga leo whai i. Wa le tautara sa o le wha amasino i le case ma wha umaloa. Wha ma ngalo wha sa o loto Paulo. A o le foi e fai mai e whaasa o loto Paulo. A e leo se whaasa o lotonga e matua, whaasa o loto mahalu lo Paulo, sa o loto atu o toa. O le whaasa o lotonga le, e mawhaino atu lo na ainga, e mawhaina sia tu iai. A la lava i lalo, o le custody, o la lava i lalo, le nofo vaava aia. E lua tau sanga na whalpuipui, e Paulo i lalo le li, i lea whato a pasi e ilisi whaamsino. E lua tau sanga, aisea. Wa lei loa ele rile po le alme la fai. Wa ia fia fai le fa amsinonga tonu, wa ia fia fai le fai unga sa. A ua le ma fai o na ia fai. Aisea. Kere le fa vi i le nga mai i le siku lea. Kere upu pepelo ma mea pi o ia ua liali mai i le keis. Fa mai loa. E taitai, o le taitai o Lucia, e lalo lau vainga Lucia ia Paulo, e te tausia mai vava ai. A ua whaasa o loto o ia, lolo winga, o mawhai e lon ainga, e so se tasi, o na sau e asiasi mai o ia. Anybody can come and visit him, but still under the custody. Lalo lava o le nofo vava ia. Na, kau kia vo ia koe ngā keisa. O le whai unga la whiriki. Ele o se whai unga tonu. O se whai unga se. O se whai masino e le sao. A tato wa aile le keiso Paulo. Mal ngā luenga le na whai a le whai masino. E whoringa mai. Wa nofo le lei whiliki le o ngā to tonu ngā le mua le mata upu. E ui sa ia i loa ma le mautinoa. Le ai ma se mea e ono tua i ai Paulo le e wha mao nia se tua ingo Paulo. E mama atu o tō Paulo, ai ua ia le talia ina le mea moni e tusa ma le tala le lei ua wha ilo atu e Paulo i a teia. Awa lewa ka umai. Lewa convict le li lea. Ua maa fau lo loto i lea o onga ma le winga o le lotu wa vai lea.
e tusa ma mea na tautala atu ei Paulo. A leo o nofo o ngā tutonu. Mai e tau fia ai pe o se whai ungai manga ia, ai le manga ia. Wha mai o whasa o toa. A o lea lawai ngofo i le lua te usanga na nofo va ai lalo le pule a Lucia. Le taite au lea na mai e Paulo i le lile o Filiki. Winga la ai pango ta. Saulo le vaenga muli o le tātou mtau. Sa te tau o na whaia le whai unga le tangata neo Filiki. Ai peitai. E le i whaia. Whalongo fo i lusu malwha. O ma vai isi aso. O no mai leo Filiki matusila la na va. Kaulia lua kausanga ia e. Te le rola po le uminga nga umalfa amsinonga lea. Ai toia siasi mai le li lea malana a va. O le fafine i uteia. Ma ua ami mai e. Ma ua ami mai a Paulo. Winga ukulise sia mai Paulo mai le mele ngofo va ai ai. Ia whaalongo mai ia teia i le mta upu o le whaatua ia Keriso. Ringa o mga Filiki e mai ia Paulo si whaalongo longo e lonto o lua i le whaatuatuanga whaakerisiano. Wala unga atu o ia i le ami o tonu, tautala Paulo le ami o tonu. Male le ngā ia, male whaamsinonga tali, ona ngā tete ai leo Filiki, ua whai mai, se e alu atu i se aso nei, i le aso nei, se ia o maua fo i se aso e au noa, i lo utoe a ami atu i atu, se vai e le pio pio. Ua wha moe fo o ia ini tupe, e fo ina atu e Paulo mana, ina ia tu watu ai i ate ia e alu. O le melea, wa tili ai ona a ami so o i ate ia, ma tautala maia. A ua mawai tausanga e lua tausanga, ona suia leo Filiki e po kio feso. Feso le si whamsino le la so mai. Ua loto fo i Filiki e fia ia i uteia, se vai i le whamsino. Ona tuu lea o ia Paulo e fusfusia. Makua i makaukia. Sa mana o Filiki e whaalongo lana vai upo o le tautinonga Paulo. E winga lona whaatua tuanga malona. Whaatua tua ia Keriso Jesu. Ai le ropo le hale mafuanga na la iona au mai e Filiki lana vai whaalongo ia Paulo. Salo ai o se manatu a uma ona whaalongo ia ona fisili le lana vai sana fautuanga e winga i le keiso Paulo. E pita iane. E le ole mena na tupu. E wilea. Na ia whai atu ia Paulo. Ia toe halu ia. Ai se iei se aso. O te toe wala aua toe fo ia toe. Ia na e toe saula ia lea. O le avale li ile o Filiki. Le teine le ta uma ia ngoia atu sila. E na o le lua se fulu tau sanga le matua o le teine lea. Steine la le lei. E atamai. Ai pu mo o alo na mafofau. Tis fau punga e la i titi ilo na mafofau. Le sila me tātou te iloi le leanga o le amio le whaamsino lea na whaia le case o Paulo. O le teine lea o tusila le avā Filiki. O ia o le tua whawhine la i titi o he rota Akeripa, le lua. Le lila lea o le ao o iei Paulo pe a uma feso. A o le tua whawhine la i titi o le lilea o he rota Akeripa. Lea ua no nofo maleri lea. A o le teine lea. Sa whailona to o lua na no nofo malesi a lo li. Ai na whao wha malosi e leula leo Filiki. Pe na wha vanga foi. Ringa na whao wha malosi ma leula lea. A lai whaile to o lua o le teine. Very young lady. But this guy seduced her. And took her as his wife. Te waila e leula, ke ula vale kere ngaka. Na mataulia la o tangata lea o Akeripa le lua. Ma le teine lea o tusila lea e tala noa tuai, o le tua fine o Akeripa. O le whanau lea, to lua lea. O le whanau a he rota Akeripa mua mua.
lea na ai e anufe. Ele mata upu ngā luenga sifuru lua a lona whai upu e lusu maltolu. Lea na ai e anufe. O le tamalanga o le toa lua lea a keripa lua matusila. Lea na ai ona o vi inga wa whai e ia tangata. A ua ia talia vi inga. Ai saula a ngelu ma wala aulo na malaia. Le na ai e anufe. Tala anga nao nei au ainga. A o le tamao le li inga ai e anufe. O he rota le sili. Le ana soifua ma whanau ma Yesu a ola. A o iai. O vea o ia ma he rota po tupu. Le ana whai mai tau mai le mea nae whanau a Yesu te fia latu fui o te fia ifo iai. Le whasolonga ngā o le au ainga lea. Lea la ua whao e le rile o whiriki le ula lea. Lea wā lai titi a lesi aloli. Ai whai mana wā. Lea la ua o mai i. E toi fia whaalongolongo ia Paulo. O lea le whau tuanga la a mai el ngeking kiki lambo i. La le whau tuanga la a mai. E nei tama i titi e winga i le case ma le mewa. E le lopo le ale maa fuanga le nei mea o Paulo me le u te iloa. Le wā li ali mai i le vaenga muli o le tala. O le matua i pio al nei whamasino. Ea, a le ali mai. A mai Paulo, toi ave. E leo le mai ngā muli leana a mai ei leana mai malana vae fi whaalongolongo. Toi alu, toi mai Paulo. Wha mai e whaatele, wa mai soo, aisea. Nei e whaatele tali. Pe ese taimi e whai mai ei Paulo, a vatu le tupe lea. Ai wha maa ngalo mai a tau. Lo inga ngai o se tangata vo esa whapea, koi kiki a whai mai Paulo, ia vakuia le awhele ma oe, vakuia le lua awhele ma oe, vakuia le kupelenga usau ma oe ave ma le kalesia, vatuia ma oe, ai au whaia mia sau whai unga, e winga ia tau. O le winga ngā o le mea antoa le pēr tato vavai e tuiai. E leanga le whai unga o le whamisinonga, aisea, ua whai loa tonu ai lava le moni le mea moni lai le loto o le whaamisino. O le ale mea moni lai le loto o le whaamisino, o le ale mea lea. O le mana o tele, o le greed. Mana o i tupe e fua iai lana whai unga. Ke alo isi kaimi, e kukupu i whaamisinonga mea ia. Sa lo i fo isi kaimi e kolkolo ko ia se si ainga ma se, mua ma se ka isi kua le whare o le whaamisingo ia. Mele kari lau sua wa kuma le Afrika la le aka ukua ngā maa oele le keiso o si o akali. Sala e ea me kukupu whapenga meo le pio, corruption. Le aisami o tonu, no justice. O le mele le tupu, o le mauti po le anganga o le whaamisino le lau tātou loa, o kupi. Le ngakala o yo se tangata sawa, o ia o se tangata mana o nao, le last po le tuina nau, o ia o se tangata foilele e pio na me fai, mana whaamisinonga. Le la wali ali mai e ili tūlanga o le whaamisinonga, o le matua i le anga o whaamasino ia, e o le laulangi. E le lei le ke le o isi whaamisingo, o le makua i corrupta. Pea vai e le whaamisingo le tūla i whare keisi o se tama o Paulo, o si toina o Paulo. Te lo le mea le si mea tāua leo te mana tuona, to titi tala tu tātou lenga. Me leo te lo i le tāua te leo le. O le mea tātou te o ina mai i. Wa misi atoa il tangatal nei. Misi atoa ia Filiki. Lona manuia whaalenganga. Ke longa i ele conviction, nga i le mausali, le loto le tangata lea, wo o i ele upu. Ai te lole mea nā lei una whainga tāo na ia talia ina le upu ma le tala lei, ma vea lo Yesu, ma li ima whaola ia te e le aso lea. Ona nei, ma mulu atuai malona tūlanga. He was thinking of his position, his status. Malona tūlanga. Whaale mā lo. A lau whaalongo le upu. Te loa na pai le upu ia te ia malana wā. Na yeini la ngona o te taulao na
tā li liu ma tā su e ma tā wa ai ma tā si o tā faise tā su e ngala titi tā ho tā whaalongo a tili i le lotu lea lotu wawai e uai ina ia maua le tala le leia Yesu ma vea Yesu ma li ima whaola i lona ulanga misi ato aisa fefe ne ima mulu ai lona tūlanga e fia ni tupu e fia ni presidente e fia ni prime minister e fia ni faipule e fia ni matai o mauru lunga ni ngo i ai wa levang tauna whaola ino la tua nganga i le tala le leia Yesu Kirisu e whainta ngo mai lalo e tō tutuli ma whapea atu Yesu a fia mai e whai oe ma li ima whaola i lo olanga te mantua le video nga o vai ai le teimi na talia ai le toi ina lea o tofi lau eti arsana e le whaoltanga Yesu i le Apia Park i le malanga Pilsaprisky le launga wha evangelia na whaia i Samoa na tō tuli le toi ina lea o mai si minsta o lana ka peneta mai si faipule talia Yesu le aso lea ale timu ia lau vai atu e le video a timu le fiafi ai sau le palemia tō tuli mai talia le upua le atua ele imavo fau son tūlanga prime minister ele imavo fau si tūlanga o lo iai e na mafo fau o ia i lona lumana i whaalenganga ma lona soifua whaalenganga e leise si tupu e leise si mawalunga e sili atu i lunga ia Yesu tu urolo uolanga ia Yesu manuo leo te ola se le maneia teli a le la kako vai le famsingo lea nga o tupe alona ia lona mafo fau le ki o a fa uminga lokas kamo paulo se i whapea ko ia, praipa ko ia, waku ia se kupe i lalo le teipo whapea ko ia, waku lon mea lea ai. Ale ta uma iei, o le tupe. Te lo le ia o ngā lava le apostolo Paulo mo multi mo teo, mta au pueono, alo le iwa o sfulu na iai. Whamai o le manao i le tupe, o le pongai leo mea leanga uma. The greed of money is the source of every evil. Ele ofai mai tus pa ia. The greed of money. Ole mana o tele ele tupe. Afe mai o le tupe. Ole pongai lea o mea leanga uma. Loinga longa. Ele leanga le tupe. Ai leanga le meta o le greed, o le manao lasi. O le manao i awala se ma awala pio e mawai. A o le tupe le leanga aja, manga o mia kako kupe kongi kako fale ma. Fai kako kongi e pili ma mea We need money. So it is the greed of money, but money is a source of blessings. O le tupe o whaamnianga. Mea le tua e whaamanui ai lalang. A wala ona. Leanga i le whainga o tūlanga mga luenga ma ministry ma mea uma nei lalang. Ona o se sele a wala e manao. Ma manao e mawai. Pe laun tātou wawai ai. Te role i unga o le tangata le o Filiki. Na sau na so o mai le kaisa ingo i a Nero. Na toi titia execute Nero ngakale ainga koe sefea ai ele fa mtalanga vapea. Masalo lo na uso lea na toi lavea ina. Aisa wa molia tu el tele o tangata mai i uteia maana pio maana mea. Nga loka ile nga ave la ile i Roma. Nga ave i Roma e ave e fai eila na whaasalanga i leoti. Ai peita iani. Nga spea lo nola. Ona aina taro sanga pe ini awala na so soani ei lona lava uso le lea. Na matolia uoti ngā o kalautio. Lea ngā whasioti e Nero ia e tula i mai Nero. O ai sili atu lea mi o leanga o tangata Nero. Na ilo sisi lava kaisa il talaanga o tangata kaisa ma tangata
tupu roma na ia vai tau, ma ia vai taimi. Ia, leile tala atu o le tātou leina, e voi se fia wala umai le tātou mta upu, le tātou noi whamisinonga. Aftai le tua si o tātou malo, a wai ei whamasino ami o tonu. Ia tonu fo iei whamasino e le ami o tonu, ia ngā le sirifanga le tua. Talofa le tātou lau, talofa. Talofa poni. Talofa lava, tonina, a mai o tina. Yo le, manuia whawhitai. Malo atu fo malo si po kala mele tula la fia fi semana yo fa mala ma fo yo fa masino ya ta si ya fa longo mai fa masino wa li bo o ai fa masino mai da fiong ale tu le sao tokia ta si ya woni fa pena fa masino si ta te wo tinu samo ia po e moni a pe na e sa no fo le tupe ia e moni a nga le tupe a tu a lo ta se le tupe o foi ma ona tu le tupe yo o le anga lo ai se le mana yo po kala me le tu la le afia ia le li pa malo la vai la sunga wa fa kala mala manga ma ta u po so le sunga le tua ia le li manuia te le lava nei afia ia faftai te le lava sonina solo fa tu poni fa te le ia tu e faftai lava vala mai tai lango ia ta tu tu fila I fa se fo Antonina ta lo felista tu vala ta lo fa lava ta lo ia maro se fo poni ta lo fa te maro lava ama yoi no se fo muri visi o fo lava ia soli ia tai fa kai kali mai la va tentar il va solo intende la rola ta lo cal por poni ma ngai ma ro kai o fa so ni fias ya so le ai fai ka o ka o pula ya no ka ka ki fai ka o ko e ke le ro ko a hisu ka kai ya ale pela lo fa makarakalanga mala le mo lo ko e vai ni me ka ka e mala ko Malako history. So yeah. Le ka ko ngoi ka ngalako pe I he wotole pe makala mai lo su. Ile wotole le kupure le ngoi lore ile mesia la fa ngove mai te ke fia I fo ko e mesia nga. Kusala ko inganga a longa grandson la malonga granddaughter I kengiki le malele o lela fa msingo ngei le vaso nkuaku lela o is going on po fue la vegan o lo que fo lo va persona coi ma po pedir serious o le cala ya ki pagale ka ki pa pero por lo mua a pet mama ya pero so cala voy a lo va lo que pide po e acabo lo va so kuai la go po febe o ye de ala kille o kioga go kamalo felicia siliki ala kille si o le vanel so le ia so ko fa so ni e si poni pero me ana le o e information o le ke mi a o po mani ya ai no me se coupe ya ele no stand for you in bon ver coupe Mane toko ai pe ngai ka paso ni se se coupe ya yo ka le le nga ai mo nga ya really lo ka ya mama nga okele ya nga fa de kongurola yes malo chic wala que fue la vaya so alo fa tu ya okay fa se vo talo volta tu blau talo fa se vo nuia la sunsa o poni oi poni ya fa mole ya oi de no o tapi malol sai foi la sunga matango fie telefa so o e matamate to le tele po ya e pe le poni wa langona ya fo ile matango fie le la fa so e se le matango fie la sunga fa so le tu al nesia
angona lava le tāua ma le aunga o le. Ole tātou whaasoanea fiafi whafteitele lau sunga. Tai lava. E se le matungo fio le pokalami le fiafi. Tai lava. E o siomana tu ia, talo si e ia tātou talo ia awane i maoni filiki le tātou atino i Samoa. Ia, maoni whaamisino ami o tonu si o tātou atino. Ai whafteitele lava lau sunga le whawhengainga poni. Tai. Ia pelanga leo le tua mawalo so I fua lau lei whaatungu tele utu. Ia, o le lei. Wale tautuaina o le tua mana ngaluinga ia whamune tele le tua inga o puklame ne fiafia e whaso I fua ia. Tai lava. Ia, tau whala I lewa iaso. Ia, papena hoi poni. Ia, whaso I fua. Talo whatu li statu lau, talo. Ia, na. Mo le amnoa pe e fia balau mai. Le ftua. Ia, whatalo for tatu lau, talo. Hallo? 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 Ja, ja. Oi, le sauno? Sjos? Hallo, Sjos? Ja, sauno mai? Ja. Sauno mai? Ja. Nakalo vaku pongi? Ja, malo lava se fo maua. Ja. Makango fiele mkapungi kaya ni vai ngole fiafi. Tai. Ole ia mo fikaui ai o vai kai mi o fam singonga ni vai kau. Leo kau fai o fai. Ia. E fika ia I marka ku larolan. Ia ai fika ia I vo fam singonga. Yes. Ioi, monila. Ia ka ko vai fam singonga mo ia. O le ulu ai kangaka. Ia, ia. Malira. O le ulu ai kangaka o le fesidianga, o fesidia ile ku. O fe o ia yo. Ia. Masi se mai ai ngale le ngafa msingonga ngole le fika male le fa longo male ya uka ko vai foi fa msingonga ngai vai kai mi o le ngai so I fuanga ka ke ia e pe o ko spo eva mai o pule malava mai le ku ali ya longo mi ka ko ke le fa se ha voi fa msingo e fa ya la ko ki ke fa msingo ai awang ingal e ia le siria ku lo fa singo ne le lang ta ku ke ia ali e longo wingo ka ku fa singo ia e nga kala vai la ngei ma o lang o foi la ku nga wenga foi la ku ki fai ia ai fa ka u pe fa singo ku mala me ku mala ku ali o nga la ile foi nga aloises ele me foi nga la fieses ile si le fanga le ku e pe le makango fia le o mai no nge maka u ni fia ma kwa ngonga lu fia ma lo ma vai le ku o kai ya e kai mi ko nga ko la le kai mi o la fa ma singo ngai kai ali la le kai mi la ku ai lu mo fa ma singo ngale ku kali ya kai e pe o le ngale le nga fa kai o le fa mangaku ya ma le ko kapu e mai o la ngonga ngi fiafi ia e maka ngo fiel va ai aki lipia I fa msingonga o lo ka ku fianga I ngi la la ia o ngi nga e ile kai mi ka ko ke ko ku ka ko kasi ai ile fa msingonga mi ko mo le ko amang wi poni ngem ka u ka o ngi fiafi te le va yo lo so si lo fa tu family le tu ya tu fo me la inga te fle le va yaso ja God bless fácil ja na mo la no mo si sta to la stasi talofa tu talofa kila ja hoy le sau no polo no hoy le sau no o polo no okay pola ja no wa talofa la malo so fo mo sao no mo ngo bolo no lange ma e masangingo u vidia ku I ka ko kala me masango farong okay au ni fia fiu inkalisia la farong o a fo no mal au ko ili ka kom ka upu o le fe ka wir ka kom ka upu ma me ngi ku ku ka ko ku sao lo me ka u fa masingo ya
le foi la sa ka ko I loa pus ka ko nga va I mela foi fai unga famsingolo fai Monila ia ai pe o ida le fu ko e ka kele famsingo foi I fai unga famsingo ia le fai ia ai pe fuanga ia I me ko kuspa ia e fa kusa ngai fa unga o famsingo ngai le fa frengi ko ka ko e pe e a fia uma ka o ka fia e mai e mo foi com os paia e o paulo le sa ka fiu dia ai pe o ku ranga o so da ka inka de se ko ka kom ka ai manga yo de so ku ai da pa ro o si foi fam singo foul va so le mas si foi vai eso ia o manga ia ngal ka kom ka pu de wo ia yu ai e ka o foi on ka ko mal mala mai mena o mai con kus paia ma fa kus ai no kupungi vai kau Wai e mongiare u pokus pa ia o me umare kongus pa ia e ke me ka u wai ma kupu wai ka ko so ifuangari o se fafkai fo ida o fonga mon ka u tai fa kingo I ka ko por kala me nge fia ia e fa malo ida o sunga de afenga tai fo lango mai ia joluso ko fio la fo ile vai a soltar tai masang Ia, lelei... Ia, lo fa tele atu. Ia, God bless, fa se fua. Alo, ia, saro le mau ale si tato walau pe a, po asa, pe le, o ia, pe ia wo mal tato te, na o le fai si tua i o le alua la wati le ieli sau, au te lo pe ia wo mal tato te. Me mo le atu le fa te tele, ne fiafi le malo le atu, no, me se lava la to e na, sau fangama ne fiafi, ia, amuni e tele le tua, te, look forward vas forward fa o win ol tatum ta upu la tatu talo fa tele tu maula vai a to elvi inga male fa manu fa ni tanga fa vau tai me uma lava wa e ha o inai ma tu ni fiafi me moni lava lo tupu nei lo langi mo so fuanga lo ma tu yai fa tele upu fa mna tu mai ma to le tu le ta o lo ma tu lo o e lava o le atua o le amiu tonu o le whaamsiun tonu. O e te wawai ina le me moni mai le mea e le moni. E te wawai le amiu tonu mai le amiu le tonu. Le tua whaafitai le fiafi wau whaiwina le mātou mta upu. Whaafitai a te o le whaamsino sili, whaamsino amiu tonu, te whaia o mātou whaamsino ngai tusa, ma lau tu la fono, lau upu e peo nei tuina mai ati mātou whaamnui atu. Iau tangata le nei po mise lava la to uma na mātou mafuta le fiafi mātou whalongolongo i la upu. Talo ia te tai atu le mātou o le ras fo, mātou toi whaila i le mātou polklame le mnuia. Aivi ia peo elo mātou tua. A mangalo so mātou si se, ai atu elevi inga o le whamanuma le whanitanga nei, oso uma lava o le whavavau. Ona Yesu le mātou li u te talo tuai. Ameni. Ia, o le tātou Paul Kramena liva yaso usum tu whawhine le li, e le whamoe ia o le a tātou wheloa i le vasfou, te tai atu e le tātou ola maloutou soifua, ia o lia atu malmanuia, ia ai alofa tele atu, o la autou auna lei, poni foniti wha soifuia mo le teimi, God bless you all. Pati o te lima o tau no uma Wagatu le inga i le tua Sawia Ina pati ia O tau lima O tau o nuku o malava Malevi inga Ma ia
Let us sing a song together, sing praising the Lord. Sing along, let the praises go up now from the house of God. Let's say it's a new day today, celebrating the Lord. Shout to the Lord, sing Jesus, hallelujah. Clap, clap, sing Jesus, hallelujah.
tula mai le tātou teimi le wati le nei fuivanga le fiafi ile to se fulu ma le valu minuti le to na talo le tula se fulu. Ia maua whamatafi tui ma le tautua le sunga le whawhengainga pasta pōni furati ma le porkalame peo na yele tutu le upenga ile le loto ile nei fuivanga le fiafi. Hafteila na au mo le whaunua ino le teimi mo le tātou porkalame ia ile matango le neiva yaso peo na yai le tātou tautua. La whapenantu e fwoi mali tātou porkalame le namo oe ile aso ngā fua o le vai aso asau. Ia pe a tātou au lia tu eisi ola ma se mahalosi mai le atua. Whaftaine e tātou o mana i paanga pi ona whatasi mali tātou porkalame i lungo le tātou Facebook page le ngata fwoi le tātou YouTube channel. Ia maua fwoi si na teimi e ti whaalongolongo ma e whaafonga i le tātou porkalame pe ona iai. Ia le nei foi polo na songa fua lungo le tanto YouTube channel ma le tanto Facebook page mfena e te mo il tanto por kalamela ia pe e fia te fa longo pe ise va nga te fia maua ia anga i lunga pe mai le tanto por kalamela nei vanga la fiafi sul fitu minute tas fulu fa mata fil tanto por kalamela.
Se fonga matango fia sunga ya tala le lei mata manisi na fatunga o le nei fo ia fiafi. Le ua to se fulu maritasi minuti ona tala o le tu la se fulu ia ma o le taurunga fo le nao le tato proklame ma le tato maftanga le nei fiafi. Mo le atu le faftai ma fa malo le tato tenu fatasi mai manuia tele malo longo le nei po manuia fo fia mangaruenga ia ile ala uso le tato tenu ile aso atai au. Fa mangalo mai se fa batalanga o le tau tamali te wine fali le tuoro finangalo fa mangalo mai le to o na sau si fanua se fa so ifoia vai toto lo no e o lo ia no tu si se la pepa Sicilia so alofa Peo le manuele Fa appena ore pele Po fea e te malada Lo so fa
ta ele toe fa matu Ue tongi o le moa aolona afa Ua Ua matira no ua no fafa'a maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se se tanu I fo I le lau ele Tafana ia ona fia nei la lonangi Veo se matangi uangi fa atuilangi Wa fa penale nei o langa e pe mo